Asana me go na me guy ne papa no eye baako pa guy ne papa ben one Porsche papa omo ye baako ti me friend say ye koye adwuma wo baabi eti me pese me ba ne ho na ye ko Porsche papa ho na de ohu bia no yaka eno ka chem say me right be ne ho na mete eno ne Porsche papa nyina de police for ne ba be fa me call Ejoso police station. Okay, ye be sha de currently Porsche papa de police for ba be frɛ wo, but say wo wash say hwe ho na say e bia network nya adwuma mobile phone ye adwuma aden one send the baniska fako hospital wa wo fa yi ho mobile phone mobile money any out of coverage area anaya juada utie Maa Akos Akoma mu nsem Japan mami mobile money network yes mobile money ni out of coverage area o send e beko ahono me koye no na nya mia madwuma na me ye ho iti na me ka se ho na me ko no se me ko na se sika wo me ho pa dia na media atoro when did that ono efumu ono de be ko no bode na yi nyina wo ho because wonim sa eya wo yiri a me bo wo yiri a woni ne tifie wo ye no ho ade ne tifie watu kwan ka obetimi aka kire wo yiri se metu kwan obi na ma miska to aduane die enti enna wodi no ho nyina no ma o yiri no a wo tifie ne ne di me ko ho ansa na me ko me papa mo o nti wo diskaja no ene na ma me ne de ko to aduro ma no na enke ekunu no wo sika sa na wo de ma no me ko ja na 200 cedis 2 million ai eno ma me papa sika bia e ko di obi na me ko je okay me ko je na 7.9 FM so Akoma mu nsam jumede brana sino ane Maa Akos na wiai magi adwa na mede Akoma mu nsam jumede na brewo menim sasa bre ba bibia da wo bia no wata ichuku no waka me honso ena de hey yazi hey wo bi si hey ene malam wo ene malam bio malam bia kofu obitro malam bia kofu obitro malam how could you Malamu ye dra na afefato. How could you? Enutien bomodia na eyara wo sampa o. Ara wo sampa na mekanisa na mani abre. So ahunu. Enti wo dia wie ka me ho ma me ne ni abre sa krodom ne kotomoja. How could you malam? Me baba twa me twati anase wanya twa ma me a. Was had me to diagro. Akoma and would ya come home away and somewhere air balance some problem you akasim you and a net ya day ebrewo. National so Emma me say, Yenu Odo TV, Wamodi Atum, Sanso and a Star TV, the Atum was Sacrum TV, and your live ever, King Steven so at your live. Join ye, our Facebook, Akoma 87.9 FM, Akoma 87.9 FM, your Facebook page, you know, I don't know. Now, yeah. Comment wo like bomodiana share bomodiana share my na YouTube nso Akoma 879 FM eno de e bomba ko eno nti na chese no so obi wo link na so mawa na wo so wa so e de ama ofoforo na wo a wotra radio won so Akoma 87.9 FM Akoma Golden Ladies Amsterdam yadamase nyame ehama pa nyame yadoma next year ne bepa hontoma emre semo no yade number betu dwa wo bia wa Amsterdam na pese wodo ho Akoma Golden Ladies ekuo no na chese won so do ho ato ho ma Joyce ene ye maba wa ye ma menom ye nuanom no nyame ehama papa gas of filling station awie wo biemo ora Emmanuel no ban adwuma efo wo kranza Arimboat atetutu wo kotwi ni brofedu Adepa Information Center kotwi afetia wo biem Big Love Radio I was spend DJ Gangantwai nyame ehama papa DJ Big Love Radio nyame ehama madro yenti wo nyame ehama papa Mr. Wusu ono oneyere obape kwamponsa Adum Africa Market Bronze New York Mr. Wusu eno obapa nyame ehama sister Hetty frempo mame Mrs. Hetty so wo biem zabre ne phone nya fede agoro no wahwe sa Mavic eno ne kru Mr. Bosompem Germany nyame ehama Drabi Rural Bank Bonwe branch wo mo hwe slide branch manager Sax Pharmacy trader wono so FG Media ni agoro Big Joe ene taxi driver sa wono ewo Gary Mavic ene mo hokotwi International Central Bible Church wo biem Happy Home Abena Jane Happy Home Abena Jane
WhatsApp group no emre semo no happy wo mo ye contribution nyina wo platform no so Akoma chade no mebubo wo mudin na Shatter Kitchen adweso zongo taxi drivers nyamensha mo na monso maboa ye papa and your fans of Akoma monsam Maa Akos great family fans of Mama Akos ya dem and a charity foundation nyamensha mo ye pa monsha maye Harima supermarket ewo ahene makokoben asafo bo ache wo Madam Harriet ne Hana monso onyame onsha mo ye pa na time about center we was yesterday na 21st clinic where you sciatica expert Piwak natural yen the 3P garlic mixture and the abedjaso so and a charistic ventures ye the Zahara in the corner of each other about center ye the Brosman capsules abedjaso mansan capi yen fike company limited ka fefe was it talala so and a bar about center acha for ba was nyare wanyina bedwane enu nti na cha se wo mo ene afoforo bebrawie wo mo ena aso yasene a ye de Akoma mu nsam dwumadie no ye de ebramo afa yankwai na ye ne Amina Juma hey malam me say how could you malam ye ne Amina Juma eni komo Amina nam Amina nam aha nam Cheresa me jewo so Cheresa wo jime so no okay Amina wo free hene na ba ye me free da gomba la ya afun konta hwea clinic side ho da gomba la afun konta hwea clinic side ho na wo ba me wo tena wana afu bi amida mo sore ya na ma ba bedi pa okay Amina ewie ya ye krado ye tie wasam a wo de beto ye nim no na kura ma me enya bibia o ya sambi na akire me so me de anantia me hunde me baya me wo ha na etake me te se me nkoku me hu na me wera ho me su me ni anwoto na wone papa bi minimu no oya busangani ma fa na te se me papa pere kupe nti bibi kire me so na me ko susu kire no se ni se me kwakura ono kwa se kan na me suo papa se ni se na ekoso wo me lafu mu ni se kan yentie sa de ne take me no no kura ka se ebe rijanu no a na me se ya no kura o kan omboa me nkola bre na rijanu no janu no ya de ebe aya te se hu bia enu ne fa se rijanu enti enu ya hu bia ya na me se no kura me nkola bre wo ye kuro mu de na awuro mi so ni kama fo bo afo bia didi wo mi mu ama edi minya so ini anije ti no kora na asuyo me nkombra onene malabi o mo be kasa ono so ya busanga ni ewo Ghana rigi wo toilet ni ncha wo no wa bobo kioso wo ti onene be kasa o kasa on fa me mbra na odimia ti onene kasa na so on fa me bra na ye Sunday kura ti o hye me na me kohwehwe na saa na ntisa na afa de odi me ko no ho okwa na ono so hwehwe mu na o se ye no kore o maame wa wo fo no o munimu o su wunimu de nti ade na abo wuro amesito me de ma abase obetimi aboa me ayi afiri me ho de a on boa me na menya masundue no kire me sarika bi a me nkoye ne kure me koye Sunday no se ade achi Monday na mesio mi kodi me pa sarika de de aya te se obetuto no ama bi no akoye ne te se nkonta nan no ana wudi beche obi soso no wo ya ne sai me ya ne ba bi nkonta nan form soso ampa sa ho na ade no soso omuguro me wo ye kuro mo nkonta nan form e wa fom nti wo ye dan nti o kirekire mo kire me koto no ni fura ni besen ni de o se me nka de o motete me pesa me ne o montam ntete be o mu ti hanuma chi na me de kosi sa nkonta nan form ti me de kosi wa sa na o se ade achi a me mbra na me suo me kwa adwuma nti me pon ayimira ne ma ba na o suo ebe ayimira tambe me nka me be ba ne wa ya aduro na siwo na odi ama me na me suo te se Ford ya na o se ampa eya wo koma mponte ne ko ya adwuma wo mala na adwuma nti me be ba Ford ya wo na odi ama me ne wa ya bi ampa edu anyimra me wakiji ese na ehye me mitua na mokoye miduru hwa na odi aduro ne ma me na me so
o se mi ni kan fa nsra miti mi num bia me fa bi nsra miti me nja bi wa ade no mo na fa nsra manim na fa nsra mi mu na me nda Akoma nsra nku bia nti me yesa o se 7 days enya nduru no wa sa fra me sa wa cha me mi awie nti me so mi nim eti ukọ di odima ho na ye de se fa ne minum afa de ma no wi aka 2 days na do 7 days no o wa Ghana rigi wo toilet ne nchen afa de mi enduru wa no wa fra me se wa ji me lamba se me membra na me si o ade na aka 2 days no asi o minimu de wa hu no membra mi duru wa no ka kire me se sa sika na mi ba betua no so no ma hu boni na eya odi ba ma de o mu di be free Nigeria ba no wa ya ma me na pa mu hu boni na o mo mba mi bie mu no nti mi de sika na ma driver no nti de se ono wa ma mi mama mi hu no wo di aduro na aye me wose ye den mi wuro mi hu no wose wuro wo ho na fa aduro no nya me na ansana o kita aduro no wo ko ki roba mu se nti na me o she jalabi asa nti na mimi nim se adwombo ni woni tiri nti me kwaye na osi o me nkombra ayimra na me nsambra na onye sa aduro no ma na me kura me gina wo se nka onye ma me preko nti me kwa me nsansam na osi o me nkombra ayimra nti ayimra no Saturday me baaye no ayalu ala kura na aboses waye dan wayalu ala obe salla kura aboses na miduru hwa na buta sukita no di awuro sa kios no ebe toilet wona wo Ghana riki wo afa de ye wuro mo no wa peja ade ne se me wuro mi won fa ye mi nsan yi me pant wona wuro mi wona mi nkoto wose yadai eti promotion de wayo okoto no di aduro no fa ne be ma no ne me da na waya say wo mu sa eti from Facebook live wajalu wala wo ye no wo sala bi o ana ni tikoto fom odi ni tikoto fom o di aduro na fa ne be ma ho ana odi aduro na fa ne be ma ho Sunday na friend na pasa mi nto na mombre di aduro no wa de o mu di afri okay me ba afa na ye chenti wo se me ba wo se wuduru ho no wo di aduro ne ma ana wo se ye dan se me nkoto fo mi tiri me pa cho wo ye experiment na cha de malam ne ka kira se onye no Akoma FM ana se be wuduru tru mu ahwe wi mu sa ana wuti da fam say susu wo dia satra say trase na twa konya ne ba wani ye wi be to aso Sunday eti me ba tobo eti for bla Facebook live say sia yenua ba dia malam de di ye no enra oba ye che say wo se malam ni so ombutu no obutu na ni tru ni bibi ni na me ye musa ye nru ho ye beba ho na ni tru hwawiom wutimi hu say yenua ba yi dogisa woni mu yo papa se dia malam ne da bi nyo nanim yo malam no na pedrogista malam ni na pedrogista because malam ne ka che say ofanity craze what is said you wo bu bambalis no ofani tunu hwewiem ana ne tunu hwe o say oba so me ba tobo wo ba no du tisi wona otunu hwewiem sa no a bibia expose wutumi hunu bibia clear ti na malam ne peso hunu bibia clear okay chwo konya me pacho mani abre chwo konya ne bra wanim na kasa gum na wo wi a ye be ye ni nyina eto ma wukuntu hu musa no na wo sha atade na atade shame dia amade form dia na me wura working dia say na shame ya na me dia ko ne ho eti kwatiri kwa show ge wo to ne wo bibia da so atade say na shame ma wuro ka no kwa ne me pant kwa na ekuturu mi sa na wukunturu sa wo dia ye nto aso na ade sa chi sanda da bi wukunturu ye no ede ne si ye no ne me da ye me batobo wo se wo kwa no se jalabia jalabia no me kuturu ye no na no anu okita aduro ni se mi kunturu sa de ebe ya odi aduro ni gumi hu ebe chunsunsun boni ni nsu ofi na gumi hu na ebe komi mu ti me ma mi tiri ne nda fom sa na mi nja na de ebe ya aduro ni be komi mu afa mi mu awuro mu na me siyo me yes ana fedia o se odi afa ni be ma hu na oni mi wa awuro ni mo dada she jalabia no wo sheshi aduro na wo be hwegu sabi woturu mu no wo koku roba mo mbone ne kono wa de aduro na fa ne be na e no de ye dan no ni me da sana afede me hu chire me hu de me be ya wa no si bi omu
no ya me say me mbie me mu na wase ya eya me ya wase me mbie me mu wase na me si oh eya me ya wase bie omu no wa kintere me sa ni me da wa ma wudu tie si for san wo peja to wa young boy bi pa na jumbo ni woni tiri mo young boy Wanyini sa o. Wanyini sa. Bra wani na the experiment ni be sa ye biem. Akura cha me ba. Wo hwe bi wonu TV kisi bi afa ni wonu afọ de atomo. Enu tin krafo no no mo nyina se experiment ro mpeso hu. Ade sa kin Sunday no o se min sambra o frame na me kwa me se me kwa adwuma na me pa na ma sa ba be ho. Eya me ko chiri wa na me siyo me kwa adwuma ba no me dia me hye ne tam o kasa me mbra na me siyo this are yibira no asi dabi o frame se ono o sa kwa gi so kwa ye mala adwuma ma mba be gi na anapa ne ntam a me ba duro nu minya kwa nji o so o mba ntam te me mbra be gi anapa no a so tu wie na wo kwa ye no Saturday na woni me ya sa na ade sa chi no o sa frame na me mitu na mo se nka bi ko gi aduro no kura na me hwehwe papa no susu ye fra no Mohammed kura me hunu afede me hwehwe papa no a me hunu anka me bebo na man so akire ye wo ma ne Sunday no mi ko duru wa no ase no dia me Baluchi Baluchi me pache wo ana tie for mo sa na me ba dobo da ho enye me na me so na ho da ho me pache se dia do ma ni ye ni o Facebook live bra so se ya what they do Akoma FM yeah Akoma FM yeah aye batrasi da kasa gum na with the experiment no edru ba bia wo be ye wa bra won kasa se wo kasa na de wa ye kakranti kasa etu kwa wo ma wo da bra wanim me sa da ya sa na me na se yo sa ba ko ne de bi kunturu wa no family sa ponchini ne nyam sa na ne me no fa don tobo ba ko ku no fa se se de ya ponchini ne nyam ko ne da no se se de ponchini ne nyam ko da sa na ne me dida sa bo o ya busanga ni o tigana riji wa Gana riji toilet ni chewo je ba ko no ma ku musa ponchini ya sa ponchini no no di yami di ani na ni na sa aponchi na ne wo ma wo kuntru wo mu sa te sa aponchi ne wo se no ma wo kuntru mu sa aponchi ne ne nyanko da sa no ne me wo se eno no ma wo kuntru mu sa ya bia me te sa aponchi no a ti for mo show malam wo ku no ne wo ye wo ye se no ne wo ye awurade nyakopo twedi ampo wadi wunya bra wanim ne sasa akuna bravo kafa wadi papa se wo mpa awurade nyakopo twedi ya beba ho ya ba ho akuna bravo oh baby mama ya chikira so na woni se wo ko na ya sa ya de nya rechekere Akoma woni se wo ko malam wo me ne tuturi ya de ama no ekuya wo ko malam wo me ne tuturi ya de ama no amina bra wanim wo de trakonya bra wanim ebe ye ha wo de aba malam ne fa sai minne ni dina ma wa ya busangani wasa ya juma ni bi wa mampontene wa okay bra wanim kaka na wo se ahase no ayi ni fa de na wo ko ye papa no na wadi me akwa de ya friend Mohammed ye papa no do ko e Mohammed ono so tigana riji wa so ya juma ni bi wa station ababu station wana olodika ni bi wolodika ni bi bra wanim na ye nti voka ni bi no no ko e ne what say me so de ye wia ye wo de ko e ne what say e kios tabo no ma bo no mu di chance afanwo mpuma bia we get na da ho tokoro bia nimu obe toilet no wa ya busanga ni what say chacha ya oya tiatia wonyini sa oya tiatia na wo na wo se akoda pa na ye wo ka se ni fie ne ben fie sen wo hwe na wo ben fie sen
Me want to say maybe I feel no what to say 30 moon 30 and I was so one fear saying maybe never fear would you win him with you that woman in the chair man you never and what about our channel what you channel and what did my penny more to she said you were far punchy ma wo kuku wutru mu ahwe mu ne ba maso aso eyetia na ewa ne ewa wo se woni wo da no na eye wo ya ada ne wo ye no ntenten say de what you force di shemu mame no me so me nyambe mazamu ni eya na eye me ya wudi bia kana wudi bia che me nyambe masam me bia me ya le sanu na nka me pensu ni ye be di me boni sa ntini kura na ma ko di nkomo kire papa no so atwemi akwa ye pese ye na we kura fast na me ko na nka wodi sa no mo ni ka kire me anka mo ni wo me ho so ba twemi ho so me ba uwa ma wongo da na bi wongo woni baby a baby a na obusua fo we mama asama de ya movo wasama movo wobusua fo we fa akura me mama ntini sa ni yetumi kwano wa busua fo bia ni udaje no ntini me ama bire me wusa kame be me mama akama samaso me mama zumpe de baba no kura na chiro no kura no wo ka ba bi no Amina no zawaba wa Amina tieme mensu wodi ma ye Amina bako de bako ene mensu wahuno mensu na wusu na wo kasa ye ntini ye eya na samone kai mi yaw bi abi pese mi refin yaw ben eza kai Amina tieme yaw ben na esai kai wo yaw ben Amina mami debi esuni yo de chen ko na ye di no enukura okay ifati ti samu tutu Amina tie Thursday na wo ko ye no wo Mohammed na do ko malam na ho Thursday Mohammed na so sa do ko ye okay na ya wo ko ya malam ka sa de chi abra me pa che wo ko ye na ka se ro dross ne ko tugu mu no wanka jense malam na dro de ye royal dress kuntu ye mu no wanka sa no odikadi ba ko ne mami mi yusu ye eno ne mi yusu ye papa bi kura onu woni mu fom nti onu kura na kire mu se no na papa no kura ka sa duro na wa ye mami no eye Mbappe hu duro nti odi acha ye dia hu duro wa se eye Mbappe hu bi Amina wu su ye nti wonka Amina osi amumpe enukura no fa pepa na nim osi eye Mbappe hu duro sa duro no papa no kwa ni me nti osi sa duro no eye djuma papa nti enu no de acha me sa na me so me ya ade se tifiri mane so eye for girls enu ode ma wo sra ye no enti de wo ye bia na wontumi nka hwe enti ade no ma wo kutru mu de otuhwe awie me ti se de wo ka sa de aponche fa aponche no wo fa wo mprado do osan mienu Sunday ni Saturday na abo says no wa ya alwala kura be ya salla ya friend so the number ba no wa ya alwala kura be ya salla okay wa ya wala be ya salla Tigana riji wa no wodi ne be man she wukuntu mu sa no wodi ne be man she wo aden wan sori no wanyere ne be man mu za mi si kunturu wa na mi nim sa duro no wodi roba no achia mi turu mu yesa wodi roba ne wona me se ade no ye na ade ne ye me ya wona ade ne ye me ya e be se roba no de na si da ho me ya ade ma wo so si roba no ye ya we ya ansa na chire mi be wona mi ngus enya sa roba kura no wodi aduro no kura chia me to o si wodi gumu ase ni be mo no wodi ya me sa
giri me ato wose wa giri mo ato ahye fam ho no FM. na wukọ ye wukọ bo papa no Mohammed na wa che o ma no akire me wi anu no mi hunu ni akire a ni ye wo mu na me se baba nti ma me fo bi kura ni papa fo bi kura me nam me ka tire o mo se ma go shashia ma sunso me wa za ko to video bi mu pa me je me wan enye na mo kura se da me ka na me sin se sia papa no kura di me ko ma wi anu sa mi wu eti papa ni nte se ma na fa akire wati e na me ni ko bo kire o bu ha ni ti me fira no kura ka kire ne se ko ya wodi me fa so no se sia ama bibi ni da me ya se ya nyinso ya de o mi ni o se sa ma ala no bu sanga ni enya nyinso o no woni mu de ko so da ya yale me man sa mba na wo ye ntra wa enye ye na me se me so me sa ba wo no fa me fa sa ko bo ne so fa se duro no di ma me no mi nu ya ni ti no wa ma wa je kwa ama akire de na wo sa di ama me no Akoma FM. akire de wo sa di ama me mprebie no no de mi jiba ya no mi hiegu ya ma nu mu bi o enti akire na me kwa ka kire papa no ka no papa no so ka sa adenti wo be hiegu na me si da bi e kwa ya wo di me fa so no enya maniji e mu se di se enti na papa no kura ka se onu wo si mi pe no eyende na me si awo baba wo si mi pe no ungu sama kama sama akire wo se ni se ne me ba baba na wo kwa malam na oye wodro no se wo pe dadi sa baba we Muhammad na me ka no onu da che kura no atata me enti ni ma fa ne te se ya be papa kura enti de o ka no enti na me kama sama kira ne se enya awale sam na edi na mo ye kuro mo wa mi wo kuro kura na nka obe wale ma na mu no ma we di mi nya ni enti na ma me so mi hu ma bra ba no ni enti ni me be mi ma me so a so obi ani wa be so da je enti mi hu de mi okay eye ebra malam no ye wo sa na papa ne ka se wo si mi pe ye nde meba yes pata pa fo pie to abai na woro ebra malam ne ye wo sa no okay hello malam bako de malam pacho unim Amina Isa Amina Juma ababa wo bi na Mohammed adini ba wo no anu wo say wo yare bi no aha ababa wo no eba ye no wo se wo fa ne to odimi kunturo hello malam we hello malam what be nka me se ababa wo ye fa na Amina Juma wo se wo de na sama ba wo ho sasa ne yade ba no ama wo fa ne to malam wo ba fa malam anya ka wa se Amina ene ye wie ya straight to wo kwa kire ye ho what ai uko bo police farmer ne bra wanim na kasa me wo mo lamba wa me wo mo lamba mi ensa da bi bi sa uko bo wo mama ne uko edie de se ya kire me ko ye no omo se ya na me sitam no wo ho ne ye nkoto no ye ba ya pa oni ho nti akire no omo se kwotete ne hwa me tete so no me hwa na me se anwuma achim anadwo mo de ye benya nu ti eduru wa na me fro omo so na omo dada me ye ro la ayese nti akire na ba ko no kura se me pesika ma omo me de sika ma omo na me si o akire omo se me fro omo me hunu a omo beba nti Alpha police station ha de ko Edumu we prison Central police station lamba mi ensakura wa mi Central police station ana ko report here okay nti ba ko no kura papa ba ko no kura omudi kaji we no we 500 na chire na ba ko ne ka se me be mpe 1 million na sanka omo na mi sadi 1 million nti a chire wo mu a me frese oho a do mo se omo be sadi sika o na me si o omo chira kura ma me se me san ko doctor ko sa mi wa me ko ho ni nyina sa ko sisa mi wo sika ko sa mi wo ya le doctor ji de oba ni nyina me wo ago sika okay ayemeba malam edi ode ma ya malam we say hini for potting we want to Ghana region toilet in Nchewa Ghana region toilet in Nchewa wo mensia
menshia ni stable okay baby soldier for our first class sa ubo wuro mu a gate kwan bi da me pacho madam no ya fe ye friend no wakate ko no se woni mu se o mamponte nti onifie meba se malam waye because adia baba wa no atimi abomodi akọ police station wo bi beka se na adwene nye but o kire de si ye nyina akọ police station akọ report o na police for pe wache o malam fa phone na ati yenka malam obafa ye fa wa no akate no papa wo ye dro ana wo fefa nkrofoto wakache edro na wo ya na wo fa nkrofoto masa ya no bachia yam ye beba ho Akoma police phone number ni okay ye hwe ne yade na wa yade scan na wo kwotwa ye me pacho bo fa musu mame wo bi beka se bia mame dabra na adwiri ye pa no osi ase no malam na fa no ba ko ma ne kutro de to hwewiem ba ko so ma ne da ye ya no opagya ne nan ne nsa anu odi hwewiem na malam ne fa no me meba tobo okay meba hello akria sa fa ni bia ma me malam befa yede ni yade ni ti a okọ hospital ye twa scan nyina dia ma no me pa cho mo fa to so ma me scan no a ye ma me amina wakotwa wo hospital ni nyina enie hospital no eguso bibia wa ha ya de better screen so de kra me de wu hu ne ye ya de better screen so na wa hwe bi sabia so sabia nya adosa na adwene nya wo behunu se na adwene so ya wo behunu Akoma FM oh na wo ya malam na mo kra mo de nka mo mefa wafa okay ana me de kira mo no on se de sitie ne scan na wo kwotwa ye no eye Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live bobo dia na bra so de behwe ne sesia YouTube ya Akoma 879 FM wo betumi so ahwe ne YouTube sesia Wonua TV ya live King TV ya live Osecom TV ya live Samsung na Star TV eye live enie ana me de kira mo no wo enti dia hano no scan ene wo kwotwa ye na wonye scan fan ko hospital nti ene obi kire ne malam ne sa malam no be ya dro ne dia ma no wakọ malama wodina kuntru wa ba ko wafa no oya mesa no oya mesa ansa na mi ko chinipe mi ko twa scan no waye wo sande na mi ko twa scan no de ade ni na mi wunti na ma ko twa scan no me nti be ensu mi enti ne enti malam ne ye wo sane bi no se die na ekoso boso me nan mu kura ni we awu no 5 months mu ni ye wo mu no mi ko twa scan no enti adie na enye wo oya mesa ade edi na mi mu enti me wa na mi ho ahihye te so obi a wanye wa na me so te nso kankan ni amama ni wa kasagu nso kankan ni wati ni amama egumi saa eninam nanka first kura na mi piro na ba kakra ka sesia so asa lock mi piro na kura so mi hu de ha me etie for ye mani abre papa ye de atoso me pacha fe de atoso no de obehu ni ye Pastor Julius me pacha nti oya me sa wie na me kwacha sa scan no second one e ba ye se nya semesini malam ye to ka ko malam pese ntu no for de bia ye kase aha ye kase ye tan asem na ye tan nipa asem na ababa we eken obiye wa o di na ti se de o ka biye ye no kure ye ntie o ye nim no kure wom ebia mama wo ye nem ewo reason nti a wo de ye ebu kure o ba so beja ya hwe o ba no kwa o fa so be ba sebio na ha mu kire wo ani bia se do si beja ja no ho e kire se o pese be ma ne da e no want mention wo so na ne da wa kire wo dem ye hu se am power no da but ni for kwa fa so e ba e no mama no ye fa wo mfai yanka se am pasa wa ye yenu tum sa wa ye ya fam na kwa so anamalo ye ne hotel uwa mo be ka se radio station phone dia obu odu asem pa no maka o maka tia o mu ntie
omu tie other party ya obi na sema omu mfeni pa yake no say malam ya nim say wo tie ba mo nefa ko no okay na tie wasem kire wiase okay wiase ntonka me da say evangelist malam ontimi nwane ye be ko ho ontimi nwane ye wie ye betu ka ko ye ne baba we be ko sisi Ghana League na ho na metie yo ontimi nwane enti wo pa fa tietia na kire wadwene kire de ntia esi sa yen obi di asamba nipa ko de nta yin ni dabi gisa wo ye fraw ama wo confirm enti malam ye srawara doki fu nkanan mu duka mu na nan doki fu nkanan wawie manzo kabi nam nam kamisu be kabi me French we ya French me so on fan phone no ne nyina e wa hypesi etie no okay no beach link na me ba cho fa phone maza me ukwa malam na me ka hoza ukwa malam no ji uska na o stars akese o yi me ba cho be say moto mo ukwa wo ji uska oka de mi di to wana o hwehwe mu no eno 10 cedi o hwehwe mu no nti akire de oka say o mudi aduro na wonya bi wo ha na o mudi no ma bi be free Nigeria na no na ya woji 1.5 na midi ma say o mudi tuya lo etu ma na 1.5 nti ya akire eno no sa 1.5 no nti ya akire mi betuya kana me si o mate ase nti sesia minika na sika bia wo sefa sika no so nka mebo abato me pesa mbesa yiyi mu sa na aye basa nti me tu susu no wia me di sika no e ba be man de o be jimi no nti me ka kire papa no Mohammed no kura wodi me ko no kura ka so eno de pe bibi man no enka se na me si o da bi so no ka se na se me sumi man de o Mohammed no kwa wose etu no so nti Mohammed no na man yesa papa na fa eno no kwa ka se o se Mohammed no ka se ne okobisa no susu waji atum say ya nokura nti akire na me se Mohammed ni njime 1.5 ne breme nti akire Mohammed kuraji 1.5 ne breme no kura se ne ba yale nti no oji 500 e ya hwe ne ba no di 1 million mami nti eno akire no onye 500 odi aso me so okay enti Mohammed no wo confronting malam na ji atumi se wo yo okay wo se Mohammed te oti Ghana rigi toilet ni nchewa ye be ko Mohammed ni tini say so me sheda ni mu bia ani dan poti sheda so owa owo asad no so oya juma wa stage wa ye ho no olodi sremufo ka ni bi wo fa be ma pe be ya ti se wo dwa no be ba no ye di wo ye no ma se ni ntini ma di nkomba kire papa no so ase wo di bi kwa ye ntimi fa me nya sa so a o mudi aye me sa no o mudi aye o sa no okay enti na Amina nyame se yan kuro mudi a tobo nyame se yan kan no Amina se anya o the first day na ka be ko second day se da bi o se na me minimum se enya mani kai sa o afe ade no o ye wie no me koda ho a na me su gumi hu anya de nya o wa no kura wo hu se de o ye na enya me pe ti u ko hu a fifire e ti no kura o fo so ne me da first enya easy o hu se enya me pe na ngaza fifire ne ntino enti for me pacho na nyama ni kai na we na nkanya me ambo ame mani amba me su na nkanda kura me da su koji adu nka da su no woda wa kura na achicha ji me onya mimie no pe na wo se wa she condom Davi nti omo ame kika chiro omo kura na me ka da fe de ye fra ne ye ka kura na o se omo ame ka chiro omo no omo ntimi ye wu ma me nti ono onimu de ekoso no ye yale meba eti wa she condom nti ala cheji me question na wa she condom nti me kwa ka chire cha makura ka se alaji nyehu ana ka ye nyina ye kwode wo so omo ma me na ntiza obi amfi mi okay meba eti for Akoma 87.9 makoma mu nsam djuma bie no eno ana waso eguso da awiabrei wo so wotie ne sciatica 21st clinic wo mu ye sciatica expert nti wo to ase dwudwudwum fa na amro mu kosi wo nantini a eye 21st
Health Clinic woman ne tutu siateka yade ase yade bia nka yenso wo de kwa wo sa yade ni se koko woman ni so ade ketewa bi efidie de sa yade bi 21st Health Clinic last time massage yade to machine so na tutu na bibia e kama ma bibi grand maka ho 21st canteen de 7 am pepepe na yadua no ya no awie no abeto bi no wadi enka do me market we do dan mu kuma se show overseas what afa radio so nyane techima go so sehwe na je se wonu one no 0540 311311 0540 311311 21st Health Clinic no wo mu yesiateka expert amina eda etosumienu no wode oma waka seda ya no wode woto mpaso kakaso ana form phone bi na eda wono da bi kasagu emu mama ni phone na eda akire odi katasi bia famu na mi yi me wo gate na nurse da bi mi nkoyi sa president ana o ka kire mi se mi nwuro ni nko a enti mi no se eya duro no ya mi ngene se adwemponi ti ade sa chi na ofra mi se mi nsa beji aduro nu na mi dwendwiri de wodi aya me kura ni se nka bi nwu papa enti wo ma wo da form so from na da form ewoni nikiaso no mo ma woda ho okay ewoni me de mi tiri so akutu I know me pacho afen wo bi be hwa me so ena ye ne abre asem wei ye mfa ni agro ye be ye adwuma no enti no ye kira ye be se ye to aso because ye ne mi na be ko ho ye be ko akọ video ye be ko akọ video e woni nyina de abaje so akọbubu na de ne de ye be ko akọ video woni nyina ye be to aso e kira ye di Mohammed no ebeba studio ha say wo meka che so wo no na kire Amina malam ne ho ye ne beba Mohammed no kura me ko bisa ni di ni wo si onu so onim ni no no don't worry so wo hu na ni ma wo be hu no o me hu na be hu no okay enti wo se de etwato okura biem atifo asa ya site to aso no wo se odi wo kunturu ho sai sa kire ye biem odi me kunturu aha ebi afa na wo hwe wo se na mami pa de ekunturu wo ya de o Akoma FM. ana atire wo ko mu bebu na ko onyo ya za mi pa nguta na wo ko onyo ya of the aduro ni be gu me so za aduro enfa mi mu Amina sa bi che mi bia mu aha o ti bi nyese enti wo de wo ko se mi pa cha wo ni and ko so si ho ana wo sa si wo se ya na wo sa nyene wasi bia mu aya wo ya me yiri me wuti se no wasa pia watu ho bia mu yidi ade wu ye ana de to so bia no so ya wo dan no so wa ma wo dan ya se ana opagya wo na no sa hwehwem akwati boade malam ni ti boade ye nya no apagya se ya wona Akoma FM. sa ana ba ko so nan se wiem eya mi na mensu biem wona gusuru mu sa ami na mensu biem ate amina wuji ye di se beti bi aboa o mensu biem ate mensu pepa wanim ani gwasi asamu enya she ya amina je wo penya ni wuri na nentu okura no nya nentu keto amina ho afa ohia me ka jira no kura se bibi tinu na se fata se mi kunu ne me mboso ti ana mu de di mi nyanti me ka jira no sa eya mi na wudi ajai amina penya ni mu na ne trousers ne tweba fom no ona nentu okura no nya nentu keto ne ho afa papa na aho kire ane yare ana ama Amina ayesei na so Amina the next time I do beba no me a transform me what Amina ya wano epia beka kakra na ya echa ya besa to asunti ene be kwa video bibia echa ya beto asunti Maako style we ye nanimia ye nanimia style we pa ye nanimia wo konsi ho ana wo bia wo tunu na kwasoro eyesa na adie atumi pufu wo soro ade ni pufu na wotuna bia wo soro na se bibi hia wo na bibi hawo na nioma bi hawo wontumi nya da okay because de besia wura wo no ase ka wa wo de ye okay enti ya papa enti o ka se no ye agi no ena no so no wontumi na no ho nya hwe anu an se wutiri ni si ho na wo ko si ho enti anya asem wa ya ya ba
ekra ni ye beko ho Ishadaba Center, we are one of the best man capsules. Best man capsules is Yadi Bay and Mamma Friho. What I show you, you match Yadi Coon. And the so what that wouldn't say in a yadi, you know, best man capsules, and we can afford the amount. Bema, why am Mem Pem, what the boss or 1 minute, 2 minutes, what you so Kuruma. Prostate cancer, cancer one a Bema, cancer one a Shumo, gonorrhea and syphilis. When you best man capsules, BS, no, Bomadiama was Sakabi. And what Dania Bahame, Kwalanaka, Bamistin, in our Kumase, so Hansa Street in Sharaba Center what they are purely herbal I best man capsules no for one I was 0208 288099 0208 288099 best man capsules bomodia nema wonsa enka bi sesia nema mo no so awia yi Joseph fashion wo no NSS mi a ene wa hyem tade kama njo wa bom so wani meet me there sports no na edi enhwene mo mama de ko ubo bronya ntade wo die mwaseda ntade mwaseda ntuba wo die me so bomo de na eko na chese Joseph fashion abiai won pimpam onwudwi style na fe won fa Emma Josie friend was 0243 433 465 0243 433 465 Josie abajoso na wapampam bi kama edi ama Mr. One pam me Achimo Beauty Studio meti one na ye ne fa sa edi ama me yo one mo e water de akrofrom Achimo Beauty Studio fra one bronye wonwudwu star yi bi 0506 681162 0506 68 1162 me pacho ebia na won so make say wo de enye malam onemum sofu bi na aye obie malam bi na aye obie enipa bi na aye obie wawie waso koka wo beku wo koka obemu obodam wo koka obeye wo se oboa enwunahuna menstro menfare bomode na fabra no mu yo hia yade ne yade ma wo se yenua be ye to Amina wo se ebra wo kono na se wate wa bibi ense kwhwo nwa kwafo wate voices ewo ni trim ene ma wo bi kire Muhammad kire so fa nkọ malam ho na so malam di ni kuntru ho aye nu suhum sawam wo ye wie ye no se de wonam a na bibi ni nam ne yam edi se dobro salensa me kwa sam ho yade me kwabra wo na me so mpafe na mo wakosane ho yade na malam ansama no waseye ma no anoda yade e dia ka ho bi e bia sofo na wo ye wo sa no wono so wakoso kuba ensuo no wode koye bibi me pacho e ma ni hunahuna bomade na fabra akoma mu nsam dwumade so ye waskwa ye ne mo ene di hwane mu Kumasi Sports Stadium uduwa wo so ba askwa ye ne mo ene di hwane mu ya story building ye di tiles afa ho nyina kama enu ti wo ba na bia wo fom kwane a na wa frame 020 3933582 020 3933582 wo frame ya bajo so na Amina twen yen ye wia ye no beko ye beko akwhwe ba bia malam ne ye ho de o ye osa ne nyina no ye be ba fa bibia e kire ye be sign de waba ye beto aso ye de malam beba ye de Mohammed e be ba kire na fe ekwaye wose de malam fa so no ye de na fa so enye wo nko no wa ye osa e ma ba wo bia malam fa wo moto anu ti Musa fa mama me second story no anu so ya bomb eye Careful so traveling to recruitment agency me say what dey do betu kwan eye fa na apesa oko abrochi kro be so na apesa oko enu ti bomodia na bra for so traveling to na ye fa wutu kwan na wie yi ene working visa free plane ticket free accommodation ina ye free na Careful so say ye yi wakwantu enwa adwuma ade amawo na ye nwemu dia na che say ye du sika nyina amawo Kumasi ye wo me na high tension for 0241 169774 0241 169774 Careful Subajoso na Charistic Ventures abiai doctor ye twapurse na abiai so the Zahara mixture Zahara enupano aba ye was Zahara mixture na J capsules wonum J capsules no fam ye nutu wonum na wo hwe Zahara mixture no 3 cups na wo de anom capsule no koduru ye fru no mu a be ma na wo ben sugu rough be ma na wo ban sagu ba ho bi sugu be ma ho ekuro gu ba ho kuro gu be ma mu enu
no kuru koda kra no won't be so light no ma dundum light say ehwo no wo be ma ehwo nya kono oba ho nya kono gonorrhea syphilis oba we dey po man kan ba ho we dey po ko so emu abie me say wada ena wie adrob fo apɛ make for the amawo zahar mission na J capsules ayenta for ye numbom wonu mu ayade ni na away na zahar capsules nso de ene be ma wonu nu mu esiesie eyi yade bia free ni padua ni mo na fei aboa amwo sipe esita gira wonan so no mienu anopa mienu anwumre zindi e ba mesa hindi no de typhoid diabetes malaria e balance blood pressure no wo bia wanya diabetes ono mento nchia wonum hindi e ba mecha no ode mimo mamoma ebeba be mame o kan shi drugstore in pharmacy chemical shop obenya be Futuristic Ventures neji Zahara no pa e was 0246 348334 0246 348334 minia baba pebi Mary Moha na me name bako de nyame adumo ya de nyame ase Mary awie asebe na ade abede akoba mu siba bedwa force mo awie die Akoma FM na me high dan wo fin so na me hia akola yi papa akra be papa pacho me ba na o hye meche no na me hia ne papa your friend is saying your friend is same me ba cho me hia no mo ni adwuma na me ka jen say me no o ka che me so de ne dan ama han ba iska no de aya ade nti o da mazi na me su yo mate na me high dan wo ofin so nti o me enkotana wo na me ni nyina akotena ho no obedidi ayemia obesere nko ayemia bibia ayemia mitimi gya ne fie na ma ba adwuma mepo ama frɛ no tuga obedidi ayi o se bia medi we na mato na me de akọ eda ma nkwa adwuma no na ma ya aduane wo fie mia mesika wo be kwa adwuma o timi ka che fie ofo stadium enhia na wo yo stadium enhia no su bi da enti ya te hon be 1 week time na o ka che me se ne bla yire wu Akoma na o FM peska ko na wo tweda o peska ko na wo tweda na me se me susu me be han dan no se de ska bia ni me ho eno o se wo hu sentoma bi gu me bag m enti me yi ntoma ni bi nkoton ma no no won fa nko ne bla yere na wo tweda wo se ntoma gu wo bag enti me yi bi koton ma no me yi bi koton ma no me nkoton ma no na won fa nko ne bla yere na wo tweda no ma mpupu miti ena me yi miensa ena me koton ye na me de bre no ena odi call na wo tweda no eti esa di mu ano ka chem say ye time na so na woni ska wo de beko na me say still na wo say me ye adwuma me mfa nto ho me ye adwuma na me de ato aduane ne yadi ade eche na me de bi ato me de bi ayo lole fe kwa adwuma m enti me ba chai yanko ena oka say eni ntuma mienu na ye ntuma 5 no say eni ntuma mienu na aka me fa ko ton mere no ena me say da bi wo de me fele kura me ntimi ena so no on de obenya obi akoton ama no satam so na me kwa na me so obenya obi akoton ama na ene onyi no on koton ena o si yo am de me kwa adwuma na ofre me say ai Mary menya obi ama na tontoma no ena me say mate eti yete won ma be 2 me han 2 years ena me time so ye tim time so na o si ye 2 ye me yensa nya scan rent bi ena me oka say ene ye nkotena omabusu efie wotakwa ena me say mate ne ye kotena atakwa hono yakotena atakwa honom ena onya adwuma wo onya driving school adwuma ena okache me say odi me mompa na adwuma no succeed wie na obede me niema wato ni obesa tomade ama na me sijo efedi eboso me so a ogipe kura me hu obeba na ntade akese mpabo akese tuga na niema wutu 20 untobi mame wasi o metobi ama me sijo ni etete ho saa na ne sister ne bra o ye sofo na ne bra e ba fi obeka kire ne say ontu mfirifie ho okay na omo de dan na be ma han because baby na ye te na ye flat bi toilet and bath na kitchen ne na ya busia fie wona no ne dan wo form but o de ma han okay agiska no nti ne bra na be ka say ontu no one for dan no mom no mo for dan rent no mo freska no no mo ma me so yare e for mo ma me ko hospital ena mi kunu say ontu mi kunu so ontu na ne sister fra bro chire baaye ti ne sister fra bro chire ba no ka tu ga mesra otu na tu ga say mi tu amekwa na ne sister so o memo 20 million na de akọ han dan ena o see you no friend me phone so ka che me say Mary sister Julie so o be ma mi 20 million akọ han dan na mi so you ene say ye
to a man 20 million me de time aye ko high dan e discount ko ne scan ka 9 million me de minim do discount ye ne scan ka 9 million me ko busa ne say ne say ye den na aka say obusa me obeka cha me say obetia me ko de obeka na makoma be me ya ti ma na musa no okase wonya dan wo kode enti ye nko na ekwa edumai junction hwa na ekwa high dan wo 9 million me pa cho second story ni ye ba no na edu wurade nyakopola na emakra no sometimes I don't understand. Eti for ye betwa ye ho aba na woni my infant natural center wo mo ene de famike aba na oba fa woro wakoso akumanum ebra wani te shine wo ba bia te shine na akoso akumanum wo so no na e wo so e te shine wo ye de kama enu ti fa famike akokoro white ne nka boni ina abeko me so probia 3 e treat sexual infections famike ne de mankwa na use yo na probia 3 ne de e man meme ina den nom na e treat sexual infections e de fi ho naval the park capsules no e ye kwadru eye kokwadru mausaka na wudra infie natural health center ya ewa hinsa estate be good shepherd junior high school no a wo be hunu fidie wo chese ampa ye ni abre business see e be mo opom de wonsema si PS ta friend no 0555 902989 0555 902989 and 0245 11 1291 men soap e ma infie e wona enije nyina ewo aye no kwasem papa 3p or 3p Eric Ahinkra 3p Abranje 3p Francis Weja 3p Gabema 3p Manuela Adam 3p Sashibia wobiase 3p dia na je se edro we no agentre ha wo ye ne hwea enye ye ejene home na enu ti wonum bia wo saya de bomodi akopa 3p garlic mixture bi nanom na be hunu se bibi drodoso na so 3p garlic mixture de edamufua im ebisu immune system no when stress we funa ye kase ebetwe ente hyewa ebefri ho stroke ebekọ wa ye kase dodo wo besleme kama na you shape no Coca-Cola shape na yiyaba high sugar level high blood pressure menstrual pains ya na wonan won say tititi 3p garlic mixture natural dani eba mystic kwalenak apidank angelos wo benya bi ewo ho piwak natural fragrance ya na 3p garlic mixture amase agia 0248 928824 0248 928824 na chese onso ema wonsa enkabi na bibia aye kama shane so ema me say eye time about center wo mo the time about me shadro no aba malaria fever beko wonu to na say wontumi enidi a eno so ebeko me say wo da obedidi ho na me ya beko keje ba capsules ebisti immune system no ye wo mrema bi jana osato so na akwaja hye ubenya time about me shade keje ba capsules bi kwale na ka ba dani e ba Mr PFA me also chemist apidan chemical ne e ba sho biamo ubenya bi 0244 417669 0244 417669 Bible Center Chafo ba yare wa na edwane me se wa da wabubu gumpam eye nnompemu adwuma enkasem adwuma kwa Bible Center yen ne ye nnompeni nkasem adwuma mu ayaresem expert enfamfa ba bia me kwasa ne nka ho ukotodwe spinal cord waya stroke gonorrhea edam efam ya de stomach ulcer waya mre won pema Chafo ba ya wokumasi atonso agogo hospital ne nchen tema community 16 lashibi ya Bembawes Club 0244 083482 0244 083482 Jagris Fertility and Natural Health Clinic Mr. Wadashane so emame ovarian cyst policy diamond cyst fibroid STI bema wade boss o 1 minute 2 minute no adwo so nkuruma low sperm count na diabetes stroke awotutio me pacho so kwa wade efiedu no efiedunum efiemiesa wo ma enu nti ensenom ena afenkumafo wo ba wo mudi wani ebia na free mesra oba de be na monko Jagris Fertility na fe ye fe fidie hwemu yade no a ewo ho no ye besia no kwai de mamo ema no mu benya mu ba wonta ahena sabu be wukra bom wohwe Jagris ene tumi ye sansa nkyerene no na ye hunwumu ene physical nyina ye gitum enu tie wie de mpai bata woto adwade kwese memene da ye adwuma friend opa no nwatwe de kwese anwumre nonum memene da kwa ne pon 2 pm Kumase Jagris wakronom abonya ye ne adonko factory hwenemo enka dental ezie takraze banchase so me Mesa Street one abe we are 02430090
009445 0243 009445 Alaska Star Enterprise we be beyond them say one original wallpapers there when I will be ato original wallpapers adum kumase baby a bit we are guaranteed the amawo Alaska Star Enterprise ya wa Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza Frey 0554114878 0554114878 yes Sub Solutions Limited yes ebia who is a new maybe to say ebia ya foreman carpenter mason still bender wutu pastry and now restaurant worker graphic designer IT professional wukra with the winning san yuma 300 job vacancies and a wo Romania Czech Republic Ukraine and until ya problem na kwa yedwuma ho winning san yuma kwa bomodi na fresh sap it was 0507-835-685 0507-835-685 ya do beko na just one so kwa yedwuma Daiwood Eba Hospital ya the Daiwood 360 capsules no aba amututuo sisi ya de wa ba be manombe Daiwood ointment fetwi baby ya ya na fe bi bo afsa wa mu na fetwia na oho beto Daiwood herbal mission so malaria wonu mato wuntumi ni die wa pe form abofra no fo ni mu fie du miensa wuntumi anombe Daiwood Eba Hospital frayen it was 0244886437 0244886437 ye twa ho aba ne ye ba be manika ohia wo ba yi Mary no oso wade ne dan Akoma han eyini fa na be ma ne da eyini fa na no oba ne be ma ne da eyin tasme be yi na didi a kire wo ye twa ho aba Nigeria ba no wa ya ma me na apamu hu boni na omo mba mi bie mu no nti mi de sika ne ma driver no nti de se ono wa ma mi mama mi hu no no wo de aduro na aye me wose ya dan mi wuro mi hu no wose wuro wo ho na fa aduro no nya me na ansana okita aduro no wo koki roba mu se nti na me o shejalabi asa nti na mimi nimu se adwombo ni woni tiri nti me kwaye na osi o me nkombra ayimire na me nsambra na onye sa aduro ni ma na me kura me gina wose nka onye ma me preko nti me kwa me nsansam na osi o me nkombra ayimire nti ayimire no Saturday me baaye no ayalu ala kura na aboses waye dan wayalu ala obeye salla kura aboses na miduru hwa na buta sukita no di awuro sa kiosu na ebe toilet wona wo gana rifi wono afa de ye wuro mo no wa peja de ne se me wuro mi won fa ye me afa ma wuro mi nwa na wasi mi nsan yi me pant wona wuro mi wona mi nkoto wasi yadai eti promotion de wayo okoto ya no de aduro no fa ne be ma no ne me da na wa ya sai wo ku musa eti for me Facebook live wa jalu wala wa ye no wa sala bi o ana ni tikoto fo mo di ni ti akoto fo mo o di aduro na fa ne be ma ho ana di aduro na fa ne be ma ho Sunday na friend na pasa mintu ana mambra di aduro no wa de o mu di afri okay me ba afa na ye chenti wo se me ba wo se wuduru ho no wo di aduro ne ma ana wo se ye dan wo se me nkoto fo mi tiri me pa cho wo ye experiment na che de malam ne ka kire so onye no Akoma FM ana se be wuduru tru mu ahwe wi mu sa ana wuti da fam say aha susu wudi asatra say trust na twa konya ne ba wani ye wi e beto aso Sunday ati me ba tobo ati for bra Facebook live say sia yenua ba dia malam de ye no enra oba ye che say wo se malam ni so ombutu no obutu na ni tru ni bibi ni na me ye musa ye nru ho ye beba ho na ni tru hwawiom wuti me hu say yenua ba yi dogista woni mu yo papa se dia malam ne da bi nyo nanim yo malam no na pedrogista because malam ne ka che say ofanity crazy what is that you wo bu bambalis no ofani to no hwawiom ena ne to tru ye no e ne si ye no ne me da ye me ba tobo wo se wo kwa no se jalabia no me kulturu ya no na no anu okita aduro ni se mi kunturu sa de ebe ya odi aduro ni gumi hu ebe chunsunsunbo ni nsuofi na gumi hu na ebe komi mu ti me ma mi tiri ne nda fom sa na mi nya na de ebe ya aduro ni be komi mu afa mi mu awuro mu na mesiyo me yes ana fedia o se odi afa ni be ma hu no ni me wa awuro ni
Mo dada she jalabia no sheshi. Edru na wo be hwia bu sabi wotru mu no. Wo koku roba mo mbone ne ko no. Wa de edru na fa ne be ma. E no de ye den. No ne me da sana afede me hu kire me hu de me be ya. Wa no si biomu. No ye me se me mbie me mu na wa si biomu se ya. Eya me ya o si me mbie me mu. O si na me si eya me ya o si biomu. No wa kintere me sa ni me da wa ma wudu tie si for san wo peja to wa mu. Young boy bi pa na jumbo ni woni tiri young boy. Anya ni sa o. Wanyi ni sa. Bra wani na the experiment ni e be sa ye biem. Akura cha me ba. Wo hwe bi wonu TV Christy bi afa ni wonu afọ de atomo. Enu tin krafo no no wo nyina se experiment ro be so hu. Ade sa kin Sunday nu o se min sambra o frame na me kwa me se me kwa adwuma na me po a na ma sa ba be ho. Eya me ko chiri wa na me siyo me kwa adwuma ba no me dia me hye ne tam o kasa me mbra na me siyo this are yibra no asi dabi o frame se ono o sa kwa gi so kwa ye mala adwuma ma mba be gi na anapa ne ntam a me ba duro nu minya kwa nji o so mba ntam te me mbra be gi anapa no a so tu wie na wo kwa ye no Saturday na wo ne ya sa na dia sa chi no o sa frame na me mitu na mo se nka bi ko gi aduro no kura na me hwehwe papa no susu ye fra no Mohammed kura hunu afede me hwehwe papa no a me hunu anka me bebo na ma so akire ye wo ma ne Sunday no mi ko duruwa no ase no dia me Baluchi Baluchi me pache wo ana tie fo mo sa na me ba dobo da ho enye me na me so na ho da ho me pache se dia do ma ni ye ni o Facebook live bra so se se ya what they do Akoma FM yeah Akoma FM yeah aye batress na kasa gum na with the experiment no edru ba bia wo be ye wa bra won kasa se se wo kasa na de wa ye kakranti kasa etu kwa wo ma wo da bra wanim me sa da ya sa na me na se yo sa ba ko ne de bi kunturu wa no family sa ponchini ne nyam sa na ne me no tobo ba ko kuto no fa te se de ya ponchini ne nyam ko ne da no se de ponchini ne nyam ko da sa na ne me dida sa bo o ya bu sanga ni o ti Ghana rigi toilet ne chewo ba ko no ma wo mu sa ponchini ya sa ponchini no no di ya me di ani na ni na sa aponchi na ne wo ma wo kuntru wo mu sa te sa aponchi ne wo se no ma wo kuntru mu sa aponchi ne ne nyanko da sa no ne me wo se no ma wo kuntru mu sa ya bia me te sa aponchi no a tie fo mo show yanto aso Mary yanto aso ho me pa chewo time ani ye betu afita kwa honom ade me komezi ade twa me nan e de me to hospital na me kunu ba honom to oba ye na odu fie no ofre me ka che me se ono ba ho be hwe me hospital honom no doctor na twere drama ne se won to no so niska enti obeton me fridge na esi dem no e na me se na wo to fridge ni o se wa to fridge won niska nye dey ento aduro mre em to aduro no mre me na me se yo e no me ka se oni onton oton fridge oton fridge ni 3 days no mu yi me ska no me ba fe no fridge ni sika ni ka pre kura ni ho na mbuza ni se fridge no to ni sika no we o se an e na me di bi ye dey na me di bi twa loto na me di na me se debi o wo to fridge no to no Sunday na Sunday ye twa loto efe no wo sere eni mi da man kasa eni ye tufi on ye kwotena du mai janshi ni ye kwotena ho no mo no efe no wa sha ase na de ode ye me o ye den na okwa adwuma o mantem me frɛ no fon so a opa obefa opa wonfa obedu fie so na me beka na adane asem efie honom na ho odi ntimeme etine ne no ane se mitu agya menyam yetena honom na menyim akola we otimi sisa ne niam ba me pa chan woni ne ba de kura wo me pa chan etie fo pa chan bra Facebook live ba ma ne ye broni ana me ba cho da ba ma na woni ne we ya eyi wo ye broni me ba cho da bi na akra de mu konya na we mu konya akra ne wo herefa Mary Samuel uni Samuel si aba ne kura wo me ba chan akra no wo fe papa
acha me be ma ne yakoko me acha whoa you so say hwe banim hi hello auntie Diasio do you like me I say yes young cry akra no fa papa me ba cho ne yeti eduma janshi wo de na de ye me de me frɛ na wo mfa opa obefa opa wo mfa obedru fie nso no aburu se pam me se atu ga de na ayo ho sa o no start na odi matam krasi ni ba jimifo tani ba akra de manfa ne sa na ye dey a me nu me ho pa se me befa o na me se atu ga enye nya me na me suro na ka me bodua o de ka ya hya se kai de me ye ma wo me nyama kola we metimi de komoda mitimi de komoda o na wote wo no odidi otimi to aduane fra bonten ya eba no odidi na mete wo a to kan tie aduane to fra bi koma me nibi obi a wonyam on fa me ho o ba bedi o medi susu ajai misi na me fi no mitimi de komoda mitimi sun e kwa bonten obi o misi star day misi komoda me na nipa na no ma mi tu siri na me akoto aduane makoto aduane kra de aduane na badam ho no ai se de me wo mo to aduane ma me di se me wo mo to aduane ne sa de nipa kro no me nko no ho na nipa kro nko hwe me mitimi suwadam me se anya hwika kra ma wo anya de o yenti na me yi akora no nsusu agu adoka se ko yigu wan ka se me yingu okay wunyim ya waje oje okay ene se ya tete o saa no ka se fi o no mo no ono ye bibia na me kantinu na me gu nanim asenti fi o wontena wo biem ene o tuja me ade na wo ye wo ka na wo gu nanim asenti se wo no nsa ba no me ka se tuga ade na ono nsasa na wonte se de nsa ide ae mo dodo me ka sa o se buoyi me gu nanim ase no aso no asesa ne nema no wokọ ene me ko pa ne chew ene o ba aye nti yeta mso ye ne etu free aduma janse no san akonya adan wokọ de ho no ma ene ye kotena ene ye tena ho de ene first crowd de na ye otime no mba da junso wadam ho nyina ye ahomati no asole pa no wokọ aduma na ma pepepa o mi timi de kom epepa junso anopa okay ko be poso dem ho bebo na ma pepa me ba hello Sam yeah hello Isia me pacho Isia win Mary Ali wabana woni na wo akura fefefefe no wabana se ekwanya wodi ne faso no eni enyai say Mary was say komeboa nyama ma ono se me to onko adie na sie ma ye hunu me pacho ma ti ma da me so na me no makasa adie na se woni Mary entem me pacho me say na madama me wadaro ma me pacho wai ma me say na mada o frame me ma sorry ama se wo sorry nti ye di komo no ti me bi so sadie na sie me pacho yo adie na se woni Mary Ali entem say me pacho yo me ma shemu kakra me pacho chiremu no ye tie me pacho yo ma me no ba ni bi ente meni metie me na wo abofra no me pacho tie me wadaro me rametie wo pa okay na wo abofra be me ya ni tie bi ma janshi ana be ha dan wo ntante kodie yo kodie wa be ni wo di ma janshi be ha dan wo Akoma FM ye tu free kodie on ya be ha dan wo ntante zungu o ntante kodie market mechi we dey makwa dan wo ho mukwa ha dey na sie me ye hu God bless you ti ko ha dan no na mi ma me oba no ye ha dan ni o wa flu na onyi ni wa flu ni onwoi nti ye tete to ono na nya mi ase entokwa tem ana woni fi ho fo so aye baako ana de enimbuasie na ogumie meso ba na meso yi school ka nya mi ni se ba sana me de awon ti etu ka na me tete eti me fa se 3 weeks ni me fa so ti ni ka ta wada papa mira 3 weeks ni ana o hante me one Sunday me fa se no ani 3 weeks that be my se na 3 weeks Sunday no any 3 weeks no hante me Akoma FM that time ya na makona nchen ama wo hante me tokwa de me na le tedan ni na me ha dan no maame de tinya me na atendidi na ne the first time to wata me saade no it me de amam de ametie se sa me niema ebe da school mu
oh baby I'm here my school can my better care for 3 weeks mommy the cash that then yam and then me Sunday we and I become a Friday no become Akoma say men call out me call no yi akwani 3 na in fact me ya na me call to my file before the call me ma me matias here ama e go ni e kuma de menfa so me daka ni na me ma me ntia se ma ko ha dan na me daka ni me ma me ntia se e ti nyame ni me ma me hante ni ase baby da ko da fie na kola no nyame da wo ma odi ama o ni fa ti ja no ho ma me Friday man pa cho ti me pa tuga metio me pa cho Friday no na be ka ma kuma se ana me nko na me ko da fie e ti me ko fie e Friday no e ko dai nyame ni me ko me to pampers full wine e ko ye bani bia nti e ma me no ba no ba kwa ka ye se ko be no me ko tell bia ni nyina ma me that was Friday morning because like Saturday me ko adwuma nti ma me nge no I dance na me han ye that time man no kwa na me ka tan nti na me nya available se na ko fie but we akwa ni ha ti se ba bia ko nti ko me ko ye no ma me ni enjoy me correct e ma me ye okay ko tell bia ni ma ye nyina didi e ma ye okay there's sorry with that one more that was Friday no when you give me 2 weeks then I said 2 weeks you it is Friday na me call me lebu you okay na me see say ma me na kuma and then be other system it is Saturday me that one more Friday no I dey change Saturday you chop money and me feel one more it me feel what Saturday no my man that was Saturday no na me na me kasa ye mo ye be was 17th it's one person in living so be ya makwan ya metimi akoda efie ni say lebu o e ka ni at the right time ya makwan no because you school dey be so here so the time no so in the morning ko fankola ni school can start you better ka ni kwa I'm okay that's what let's say that any it is that time na me go koda Friday na me here okay no me ma dey say Sunday we start for akola no because akola no that Friday na me koda we akola ni here no ma me they come in sanity as akola my name ni ya na it is Sunday the circle leave you akola no e wo ho it me leave you no me can around 12 o'clock na ka cho tie me pa me tie unim obaye chese wo de ne e team 1 wone wo tie kra no ebi o wutimi kobro na mame bisa to da mame bisa wasem we yansa wo bi a wo ka school bags na wo bro sa no na me pa cho God forbid say emetimi ayesa mistake no ma wadaro ma men kan show radio ni munya min twan tro radio ni da be drive ni ama sebe ensana ni no men twan tro radio ni da but men fa ensan ko yusu ensan ko la be get to 100 and something men tuka no pan ko ni nsa be nyame no oba na titi o de meni ni o de meni no se me be fie na se bia ma peka kra bia fuma no de apena bia na de bia ni ma be da kora na ma me timi twa no picture e de sende ni ni ama mu nyina wa kwantu ni say ma no nsa bro se me dwi so ya da kora na jona me ye rin ni to o yusu kora ba e wo dem me ye rin ni to me be obey timi se ni na mi ni mo problem we be na ma timi nyina me ba to wudwu so gu kora bam e wo dem na wudwu so gu dem ankasa ma me be pa cho kora bam wa na o na yusu kora ba na oba na jinso kora bam oh wo ba no dia pa na wudwu so gu dem wa kora ban si ho me pa cho go for big ma me nya kola wa da ma me like an age chero mama okay sebe min timi nya say mistake no o no no mo no e di kora ba si ho no mo a o no no jinso mo me pa cho tie me tio no di kora ba si ho no mo enye kora ba kora je kora that na fan say ta chi sera umu medium size bi na ya na ombe o magumo no nkete ni be no eno mo no yusu a odi ojunso no me ni no ligu sa kura bani be case ni mu start here no me junso mo a say what the Sunday o ya na o video me ma so na be ta late am junso no o video me that Sunday me ma say o papa ba ye no ana jobi a o ba ye no wa bro okay me pa cho wo be kai adanu a wo ko bro ya na wo unu ba bia wo de wo phone eye nam na da wo nkwan mu aso na wo unu sa phone eye nam da wo nkwan mu no mame na mi me se o kasa na sebe ni nipa enfunso wo nipa ho mame o podi oni me ye nyina no me mpa ba o me pa ba wo ba no wa se na me lebu no
upon the costume, you know. So what can say, maybe somebody, no, sorry, maybe I mean, for 2 4 minutes, and a man, I mean, but what about say, upon the costume, I'm in trouble. I say, I'm a little no, I mean, chop money, man, mammy. Me chop money man na me pa cho wuti ni pa wada ro ma me tie otuga na wo ka say wo ba na tete nti na ono mo sa me pa cho wo ba na wo ni wo sa no ma me pa cho na me no so no mi me hu me no mo no so nom ma yi hu oba na tete kura wo de tete hu a ama sese asa wo ya to ensen mo ntentan no bo ni na so tire ma me nya me shao e ti opon ni na say well, I mean, 2 months in time. Upon it, if you know, say it's about the Santa 5 about 2 o'clock. It's about 2:30. I mean, 2 cars, some collage or the Mako. The Pacho. As upon in the nature now, when I'm not over me, here, Gimano. Obana teacher, the name was yet a woman in the way and a mammy. The meaning, or better said, they never meant to make chop money as a man saying after income. A crumb with me, limited to my caliber, my swimming out to 2 boys in our brony. And the mammy will flee 3 weeks in it. But 3 weeks in and then let us say because the other way, mammy, when we be me pacho team. Me pacho menu, yes, I just walk at you. Mr. Cosia way. Me, I'm going to call you Cosia way. Was the 4 million and many okay. I'm not okay. The Cosia way, you could die fee. If he said 2 weeks now, living on the back end and a Cosia way, a Tuesday. That was good. Me pacho adie na wade ye we ma wo to free fie na wo ko kwasi ada no so die na si ye ma ye hunu. God bless you. Me ko kwasi ada no me da ho mo na djube 12 o'clock me ko da fie ho. Me pacho ati nkan. Me me tie wo die kasa go on. Me ko da kwasi ada no. Na kwasi ada me da ho no na me nyina na wo ko chera mi na me enjoy no say we enjoy no na say enjoy yeah me ta show ye to aduane di akola no me ni ye okay me ba ni ye okay enti me da wa na ju 12 o'clock me enjoyment because say bia wo kwatete mokokura wo say ma me sorry mama me ta show mama da wa da ni say mama me ta show enti kwasi ada no ana ju 12 o'clock man pacho 12 o'clock no me da ho no me ni nyina da ho no mo ma da na akola no benyame ni no hu na wantimi na itimi akola no da ho no me titi obi ye mpuma no Robert ho no me titi obi Mary oba no se fe no Mary iti Mary no was ta me kitu bi Mary iti in fact nyame ni na mabuhu kakra was me live for 2 weeks and makoda ho Sunday iti nyame na mo te enti ya de na si Mary na chine die na si ye nyame shaw enti Mary na chine no nti e wono ma na mere no enti no ada enti me na kwa do me ti Mary na me bie pro ketu bi ana me fa chire ho enti me fa Wilbert na chine ko na brother bi da Wilbert na chi o na e kwa je te ato Corbett mama bo Corbett bi o me Wilbert na chi and so odaho in fact me hu that brother no me pa cho ti nka wada no that brother na me hu no na me ni o mu fie na ye ha dan ana brother na nka na oba na wu me san se be 3 4 be man say 1 week time oba ni brother ni no aduane wo fie ho ye ho ni ye ha dan yo brother ni no aduane ma me yere no o ma me yere ni bibi na me ni anya ma akoma so ade etime na ya no na tuga na komo deme ti na mti aduane ni diye ka mi na komo deme ma wo foforo pete komo deme ma me nka ta o de me pa so na me nka it was so it's that moment no na ma humete into brother no eka me ka ti se o no aduane ma oba mi nyame ni ma me ye me ya ma me ko na that time ma so kura eni me believe if you want be 2 weeks eni ni no ba ni na da one room ma me ni akola ni nyina ni da eden ni enti ma me no boy ni no aduane ma akola ni nyame be hu ni ma kuma ye ni me pacho o tuga me pacho wo susu se sa boy no ene wo yire Mary e wo bibi ya na ma me pacho na me beginning ni die that time na ono aduane ma ni de nyame ni ma susu bibi sa be de enti ma me ye me ya ye adenti na megere no na wawo na obi na enu aduane ade atibia ma me mase enti etre wo be susu se woni be ma ni wo bibi ya na
me ka show men susu bibi sa me ne me yere na tie e wo na so obi a so we dey incident bi esi kwasi ada because obi a me pa che wo ba owo ye na wo pona ko homa me bona ko mama me ka me na si so okay me ba ebesi akria eni ni nkomo mama na Dr. Timer so invite no ka che akria so invite them na fe ye no to so Dr. Akoma FM. Congratulations. Thank you, Marco. Upon to say, Nyamia dom dog. Who grow fine, sir? Me grow fine, grow sir. Fine, who grow fine, sir. Doctor, me fine ya kwadro ko. Me dia me no mu o. Sir. Ama me ready IF. Sir. Yo, ready enade ye ba ya sanity trinkwa. E ba na ya beda watiefo ase. Ene ye customers. Adre ba adwaso grow fine ba adwaso. Eni afekra. Enso Nyamia dom ya man award say eno ne the finest herbal tonic. Finest herbal tonic of the year. Fine. And yes, I man the finest. It is obie ni hobi. Enti na unum grow fine na ye de ba na abo abo say eduro na wonom no eno ne age atum say ye eduro a onum a bibia beboa wo hunam nyina be kama de ha obia ebeko enti ye de award na ba na dedicate ama friends and watiefo ene wo customers say nyame aye adom na wo madi grow fine ho adanse ama bibia aye kama enti de ka kire wa ne say grow fine de aba abedru enti me pacho yempeja ya wo e ma ye hu say grow fine a grow fine herbal tonic finest herbal tonic of the year. Very good. Finest bibia ni echi ansa na ye de award we ba ni ahwehwe no e hu say aduro no de wo say ye bia aye no correct o ma ka sa to aduro ni bi wa bra ni enim e de akollab akoye test na o mo se wo bu say nipa 5000 ansa na o mo ye hu hwehwemu na 5000 obia si wanu bi na nya de obeja grow fine no okay enti ye kan bo hun na chese grow fine ni adura obia no bi enti ebeda watiefo ase na nya me kira mo na fesu yada mo management ase se de ba no moji e feso e se aboa ne pekokoa ye na odi ne ho twitwisie e dum be kan ho a ye ni da bibia enso award number enti de e ka kira se grow fine aba ye de number ni tudwa na o hia bia ne a kira ba bia obenya bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko de enti a grow fine ejina ba ko ne se ana ejina bra ne se emojaduro bebre wo ho na ebi wo ho a no wanum ato ukodidi ana no ko ebi kura wo ho a onum ana woda ebi kura wo ho a wo di esiesie ho be so woto ane wafro na ehonhono na hwehwemu aba me ehu se go find the onum a ugina brane e friends e sa wo yare no na esiesie na san bo ho ban free yare ho na fe e san ma onyini kama enti de ka kire tiefo no se de ye ka no se wo so wanum ato emfa ni agro yare kase hwe go find mo jado nenom wani so briu hwehwe grofa mojaduro nanom se wugina ho na se wiase twa ne ho a yare hwehwe grofa mojaduro nanom se wo so akoma bo peri yare kase hwehwe grofa mojaduro nanom se be ya ebeboa se de ka no da bia no se wonsa eno na ye otitiriti hwehwe grofa mojaduro no na oni padua ne ka kire se cholesterol awu mu over 15 years wa hwe ya the pressure any stroke ebebro hwehwe grofa mojaduro no fa ye waduro nanom otu ase twetwe sciatic pain yare ya pa basa oni padua na kasa kirewo se wontiri na free osisi kɔ na ase no emu koakoa enti moja ni ntimi mfamu yie no grofa mojaduro no se de be ya bibia be ya kama waposo ni waposo oya waposo ni waposo ya oya na chese moja ni enkoyi ano aye mmere hwe grofa mojaduro nanom ahwe ya de haw beba mako obi wo ha wodanyane a wasori anopa na wodanyane no otwini mu ene de wa na ye edura na dwuma ntimi na yare kase go fine no na adanse aba se wonum a wotimi da kama wotimi da na jo kama wotimi da na jo a obesore na ho dendende wantimi na na jo a obesore na yare ahodo nyina na bob sisi yare ye dipadua ni nyina gire sisi so enti moja na ntimi amfa sisi ye num ye a de how bre no go fine no jaduro no se de be ya bibia ebe fine aduane si wona ntimi ni Maa Akos yare kase eno kire se immune system no oni yare bi ko o system nim na ontimi nko ana ohia tuduro tinun ko fine mojaduro se de be ya be ma na hoden na ode akon yade no ye de number no be sa to so ne ya to adwumadie ne so
0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos menstrual disorders and no ni adie ma grofan age apasodie bebre ene Dr. Grofan friend Dr. Menses in say e ma no age atum ama omu no me omu ana omu Menses emma obi die emfie du na mai emfie num omunum grofan no aba obi die ba na ntwa obi die ba ntwa yare kase yiso de ko hospital em ye ko wone panie ansa na etwa eno kura no na sa ye boachi bidin omunum grofan no ni nyina aba kama obi ho ade de e ba tot buso ba ko obetumi anya Menses ni pre 9 enya de papa nunum grofan mageduro no na bibia ye kama se de ye kan obi die yaw obi die ba yaw pa se de ada ba ka ye ka kire tiefo no wan hwede yi asa yaw no de bema obaba ti wu ajapadie bia de beja obaba enye menstrual pains misrewa nunum grofan no se de be ya bibia ebe ye kama obu ase de ye ka no oti yaw after Menses ana woni ni kunu dakra na wonya problem why ni Menses awie no hwehwe grofan mageduro no se de be ya bibia be kama enye sa e de how bebe ne be brew low libido feeling obabia o so wonya feeling woni feeling na nature say yare kase if you go for mageduro no o Menses ankoyi a o feeling unya o Menses ankoyi a infections betimi abawase if you go for mageduro no say de be ya bibia be kama empompo bobo na pai a wan hwe yakubo tirimu a de yare na beba emu aba o mujanum hwe grofa mageduro no se de be ya bibia be kama yare kase se de ye kan udware wie na de afi edwu ho na ho ye ohene obi ho nso tokura na untimi nyinam hwe grofa mageduro no an hwe ya de how kase na bebrɛ hwe grofa mageduro na no se de ye kan no be bia obenya bi na saa sida so ye de ma efrese omo mutumuro no omo na aboa ama aduro no aptini ana ahita bebia efisi de ba ye no no muso anya nton enka enkoyie to omu so aduro no na omu geton ye no na tiefo so omu na omu so ne ye enu ma hu se aduro no ejina brane enu na ejina so agrofan no wanya award enti award no ye de ma agrofan ya mfa ma doctor enti wo abanu aduro bia na chese award no wo so ka ho bi enti ye se opo bi etu a sa krofo we nim ho ukọ ho a obenya bi ato Fred Mens ewo kewo ye do asipi mu nyina mo ka ho na award ye nsaka dani heba ewo mrum ukọ ho a de opo to bia no obenya bi no oto sara na tie Mr Heba so wo mrum ukọ a obenya grofan ato Apidank ewo mrum ukọ a obenya grofan Kolinak wo Ashtown ope 100 cartons o de bema Kolinak nyame share pi mu nyina mo ka ho na award grofan ensaka Taus Heba ewo adishman ukọ ha obenya grofan Blessed Rekwa ewo kewo obenya grofan ho Tinatek ewo Sofulai obenya grofan Pure Live ewo abuakwa ukọ ha obenya grofan mageduro no Have me ewo asavuleba dudu bia opebia no ukọ have me ho a obenya grofan mageduro no Sas Heba ewo Patase Brockhouse ukọ ha dudu bia obenya bi ato Costa Pharmacy ewo Pampaso obenya grofan Yellow and Orange ewo Asafo Amokoma ya obenya grofan Samdora ewo Keyetia obenya grofan Chris K ewo Sreso ope 1000 cartons obenya ama hwehwe grofan mageduro no Angelos Heba ewo Kwamientwi ade ya pharmacy ewo Donkek Jab Heba Jab Pharmacy onso asafo ahifie wa ukọ grofan dubo bia obenya Asempa Pharmacy ewo bi saa na eka no Tiwa Heba ono so wo Ashtown ho ukọ obenya grofan mageduro no Living Home ewo Kononwo fo nyina moko Living Home ho upebi etu a obenya ho police station na chi ho no wo Smart Heba obuase fo ne npatam nyina no monkonkoto aduro ni bi wo Smart Heba o Santiago ho boko obenya grofan Ma Doris wa Senfusu ukọ ha obenya grofan mu nyina ya damase Hillside ewo nkoko Hillside Pharmacy ukọ obenya grofan ato anti akobam so wo nkoko ha ukọ obenya grofan Gabson Pharmacy ewo Kofobia ya tese wadura sa Gabson nyame ya adumu a ya de waduro ne nam kwan so ba nsabeka ni nyina Sunyafo nkọ Kapeba Green Light ena Mose moko Mose ho a umbenya yi Tachima fonko abibidro depo umbenya grofan mageduro no Beku fonko Supreme Heba go so fonko Linda Heba ono wo new station ho a umbenya bi Joe para obuchem eso dia de bia do bia to bia ba ma para to go grofan kra na o ma para
bechem ko go para ubenya bata ubenya go fa okashi drug lane mo kwa keso ko ubenya bi tinatek benya bi amamo sana repass ubenya mu amamo ene nyame adom kaso bia bi ho dependable heba mo ko ho ubenya go fa mo jeduro takwa de fo nko mensa ena nimdie heba kepkos fo nko boachi ansa ena pina heba takwa de fo nko uwas se de ka no go fa ba bia ko bia no ubenya bi yenya kasa so ye kasa ye de tunru no ka de duru ha to bi upe bi etu so ubenya bi wo ka no mato se de ka no ye de aseda ena mu bia se de be ya munyina mu so mu na muto aduro di ho adanse ama na go fa ye se wono ne the finest herbal tonic of the year. Nti yenya no 2022 enkwa wiye de go fa no agina brane no kitam nti wo awoba na so so mu ye sade ye kan ye de ye kase koko ene ye aduro no nti aba aduro na ye kama sade ye kan de ha bia no fa go fa e ye aduro se ana se chiwa ma go fa enye o friends enye o lawyer na woni wasema na ni nyina nya wo to ase twetwe sade ye kan no bibia be ye kama 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya chiwo bibia dasane ebesensia award no so ye abusuafo nyina dia nyame ke bibia dasane ebesia mako se chiwo pi ya no mama friends Amina mama ni grofa o ya ni grofa baby ya die mala wa ya ne die o ya grofa Amina ya be Amina grofa mama na grofa sa ko sa no ye de die wa ya grofa asabeba sai no so that ewurade you will be there I'm down form that you fire you could try to scan because the corner said the CDC order sanity send your sanity I'm down form let me go be out that's a resistance I will not touch it until what it is and I don't know. I'm never coming back. Okay, it's a mirror. Akoma FM. Bema no se wona wotsetse ne nyo no. Enti se de tie bia no adwoada krana makwan odwabuom wo bejai wana afi wa best studio ha se. Me pa cho de enti o se me ha ne se onum sane ba. Na me ka enu na ye nu ngwase ne bibia. Enye bibia. Enti ujini se obama se o meka bibia cha so sa. Me ba cho se obama de ya o meka bibia cha so sa. Da bi on pere nka sensa na wonum nti. Papa we on ka no kure. Wose wonte on to ansam on ka no kure. Wose won to ansam nte. Maa Akos me ka me dia ne se me se won summe. Na me nko. On summe no ka chem se me mbom na me sumu no. Amina. Na se wayi obro ba na so obro hia. Ba cho me mboro. Wose wo no first de na me nim nom. Ba me ne tena me jai sa. First be na anim nom. Evi say me prayer no. First be na anim nom. Me hu no na me nim nom. Me ne madam fofo pie ne etimi konom. But me ne tena aye no. Me jai. Ensa mai apatasha na dai. Aha, me na me nom Guinness. And na me nim nom pa. Bottle say. Ma me timi no mienu. Bottles mienu pa chai. Bottles mienu dakro. Me ba cha me timi no mienu. Wo bo chon. Aha, me mo chon. Wo je de. Dabi. Be ma se wo bro. Wo se wo bro no so obwa. Maa Akos pa cha obwa enye no kure. Be ma ne wansam ka ho. Obwa. Oban enye no kure. Be ma ne se abansuo ka ho. Ekwe ni di nkomo. Abansuo Dabi ba cha ende minimum no. Obwa tu kan no kura obwa me pa cho dabi. Okay. Ba cho dabi. Eni siesie wo na nsema be ma na ka doso. Adwoada enkwana makwan ti wo so be makwan ya wada nti dwoada wo halai me pa cho you mate nti amina adwoada e be sa to asem we your friend me Mary nanso amina style ya family team o it's Mary me name adwoada ye sai to aso me pa cho na sa adwoada wa ma na chese odi fo me pa cho meba be ma ne say imrachi ko no osia meba hwe me what na ye to be ma ne be benti empese ye beka be ma ne wa ha
woyi no yi ama de nya nokre na wono so yi me ba che me sha papa me pa cho ma bedwafo nye adwama me ye aiming fever mess malaria beko wonu ma to na utimi de do betimi adidi woni amwode wonu ma ubenya amwode ubegya wo na so wuti fa na ye adwa wo ana wuti ankasa wonu aiming fever mess ni nyina beko chemical ne ba shop ye mo aiming fever mess ubenya be Amin Scientific Hospital so ya de bi ani wudi asie bomode na fabra Amin Scientific Hospital kajetia ye ni zo ene de hwani mo enu ti wo ba e ba refidie ye de diagnosis ni pedua ni mu kire ya de no ba bia sha kire dre fama nom for 0277 001234 0277 001234 aiming fever mess was in yamene yaresafo so ena Daniel Bay Trading Center ye no no dos Daniel ba mesha Dani tone ba mesha Dani natural herbal capsules no eye memedro Daniel ba mesha ne Dani tono me pa chokutubi nom ebitu malaria fever Dani tone be ma moja be mo didi kama Dani prosta oh no so de ene prostate ade no ne nyina ebe free ho misi e ba Fred Mensa ba Samenko apidanke ba adum chemical was santase Fred Daniel Bay Trading Center was 0273 392877 0273 392877 Ashton room ye ne Dani farmer ena ebo fipam enu ti kwa na ma onsa enkabe na Divine Hope Eba Center ye ne de ochia ba padaba wochia wosisi ya de be ma oba amaman anasa na mu san ya de wo ba wo de po wa ye mra e wompem wo ko ficha wo te ya woni atenka stock also wochia ba pada ochia ba pada minim se de tie bia 2022 wochia ba pada so ye baji award ne bi esa se edru we no anu ohye kwalena kaba misi e ba Fred Mensa Menko e wade hye market obenya bi wochia ba pada meso mutungu so na yedupa Divine Hope Eba Center wo de ba ye no wo makro abusuakuru wa janhye ko ho ne ko to ochia ba pada ne bi for 0591 565557 0591 565557 Global Recruitment Agency ye da so pe bus drivers e wakata mo amukra lance C anasa F me pa cha momra Global ye wa yin makokobe 18 mo junction wo bosum ya ketu ye de mama akata 3500 Ghana cedis for 0552 833381 0552 833381 Energy Catering Services so obi anya ntu wonom Mr. Wada Sabani local and continental dishes ya Energy Catering Service ye na ye nim no wedding party wa during wa ye no brana Energy Catering Service ye delicious tasty sumptuous palatable food no ye no be never serve wa hoho Energy Catering Service or brema ye bebe mo Kono station a macro traffic light no so me macro any go filling station edition mo for Energy Catering Service I was 0243 367993 0243 367993 Happy Milk ay lactose free milk and koda totofe ekosi akokora ko wo bia tumi no be eyeye sasa ay lactose free potassium vitamin B2 B12 iron nyina ya so de agu Happy Milk mo for 0558 208 630 0558 208 630 na mema babedwafo akwaba Pastor Julius memo akwaba wi me joso na nakwa koko memo akwaba wi ye na ma na de nsambe ba na nakwa koko de nsambe ba wasisi wo mu tu sanu a na chense apofo abasoro apofo basoro wona jai evangelist memo akwaba sadia na apofo me sawo da Jehovah Medical Center na de atenka power capsules saba Dr. Charles Ansam atenka power capsules o say e ma wo bia no be 18 years echo me so woni atenka power capsules ne be Jehovah Medical Center wonom e wo Paraku Estate atasema so atenka power capsules frene to be I was 0591 825365 0591 825365 atenka power capsules was say atenka power empemu champion warrior saver pastor ye ni kan mo so tia second akoma cha de ye wi a na fe de we no atrust okay ye go so say tie for papa bi ya hwefo ene ya dofo mama so bi no a onya wadoye na sabi stations bebre na eye adoye de ama nkrofo na so so bi dowa emfa won se de tie nipa dodo eye obeye de ama nti ya dofo papa bi ene mo amhwe ene mo amutie yen yesre se akoma chere na eguso ayeje eye bosom yem ene ye bosom we twam a yesi afufufom yenye ebiem sa bosom no nti we mu na yeje nti de eda wakoma so ode emo bag bebre ye no ebra ne nie de eda wakoma so ode anwa gallons no bi bebre ye no ebra ne nie de eda wakoma so ode spaghetti no mu ne ade mackerel no mu ne ade nyina ebra na so milk no mu ne ade drinks biscuits nyina abre nie ebia na won so kura de o men han to de o pesa wo ye odi ni sika
ɛno nso so betumi de afa mobile money lines na so na ɛno nso ɛba yɛn nsa bɛka yɛsrɛ bebi awo bia nso sɛ ofi sɛ wontumi ɛmfa ma Akoma FM yɛwɔ asokwa yɛne mmɔ ɛne di nhwɛne mu ebia na wonni asokwa mpatam wode kasa me Eko stadium wodi wona wode ahwɛ asokwa wo behunu ne simple because Kumasi Sports Stadium de baabi a bo modern na fa wode yɛbra sɛ yɛ untimi nso mfa ma wo frɛ yɛn number na yɛbɛba bɛfa Maa Akos na number wo frɛ a bebi awo bia yɛbɛba bɛfa ne omani nyina nti guso ayɛ agege fa wode yɛbra na me sɛ onyame a wo hyire nipa no obehyira won so wadɔ ya wo yɛ ɛyɛ wɔn a sɛbi wodi dɛm ɔna wɔn ani afira ɔna wɔte hwii mu wɔn a sɛbi wɔnya yare bi a ɔno adimi nya bibi enni bro nya bre na yɛ kwakɔ di agya no saafo no ɛna yɛyɛ ne ɔmo ɛto nsa didi ɛwɔ Akoma FM yɛnim ha ya fa ho hyɛm bi na nhyira bi a wɔn a ɛyɛ no benya no wɔn so watumi anya bi enti sɛ bi a wonti bibi ase anaasɛ wo wɔ bibi a wode ba nneɛma yɛmra ne yɛmɛfa mepa kyɛ ɔfrɛ me wɔ 0243 0243 0245 301462 0245 301462 ya bebefa okay pastor yabo all right Amina and Mary na mama Amina style there say there ma who say bloggers for now na okay na you hear Amina ma you come on the piano me kasa asking we say ya o mai bia nkyekere no say kyekere ne yi a obi asomdwo no de bia me kasa ye ka abrochire ni abobon kuro bi din ni akasa omo de enyanyanya kura no omo wa asomdwe mama edi enti a omo ye nhyehyeye yiye menya hwe say abrochire say wo over speed kura kakakura wo ko ya ni atwa picture ni ye de ka da bro yenya ticket brawa ya kan so be share omo police court no akọ de dia ko say speed no abranse say wo ya yes charge or ya charge uncheche no so to asoma ya jawo ma ko baby mama etigana ha say hwan na say dwuma na hye o mo sampato nche obi nsa na o mu ye ana o mu nye hwe abawa na say o kan na we ho sem ne say obi ndi ni boni awie na nke wo mpanimfo e de o ma na hye o mo nsa say o mo he o ma no so maye na acheche adwuma na mu obi a na o de ko baby so o de ko na ye ka chenza o na kwotete o na kwana kwana so waba mama me pese me jire fie so na me busa Ghana Police Service say ye nti mam for ya said you say obi ye boni e be report ye na se ko pesa for sa de omba obi ba amro baba me fie mama ye me no be sa ko pa amro baba me report Amina ka de na chesa me sa because me tell mama say we ko so na me obi ti ka chesa chesa o ma e fuel ansana ya di ochi akọ na chesa o mo ka no fuel ni mu aba mfa fuel ngum ana police station bu o ka akora wo mu nibi enu nti wo ba agesa wo faka ade ma wo mo ansana o mo di ochi akọ ko ya arrest ma faka na wo mo sika no wan na ekotua enti wo asema to wo no wo na faka na fo wo mo ko wo mo ka ka ma ne sa mama na o maya yetima mama obi di wo no kura na se wo di koda police fo atitile na no dey di na semba okọ police station maka chese won ko print statement obra okọ no maka chese na se nipa na wo bon no kwa sa onya sa rounds we nyina wie no na on pen ba bi 5 mama o man ba ne ti se sa no o man ba o ko ka yesenka o ka yeso anu ya di entra o man nu ye kunkum ya sa ha baba mama resta ya okay nyezo ana no no kweka ma amra nyezo mo ko mo pen for sa so mo ti fie nyezo ato he tirisi form obi obrant here ache ba se na kunturo and tirisi form and the story to aso ye ko twetwa ba bia wo ko ye ni ye ko video ni nyina e chanya fa ya fa Mohammed na wa kire no wona ka hu imagine yes style na wo imagine say mama obi this year and the tisi form the nice form and ba no obi ba pastor Jonas Medasi e beto aso kire Roman father dro no me so ya ji me ba me so mo de ya to so hwe so ya malam e ma ne ya hwe so e frenya me kura go be yesi ja wa jo e sala kura go be yesi enu mo brese Roman father dro no wa paso wo tifa baba yaseyo na ye miawo wa yasura ya soko spana kwado no we ya Roman father dro aji me heba mixture
Jimmy Heba Misha Hebane pharmacy shop ubenyabi for 0243 115948 0243 115948 ma osaka Jimmy Heba Misha Roman father drone bi akuya ma wo bad ya mani butu ho no wo se asade aponche ko fa de aponche we di ono ana sa no ka no o yonko aponche fa aponche wadani ni pa aponche wo se wadani mi aponche malam wadani mi aponche Marco maybe huna man malam maybe a young man 48 hours David oh na malam wa hasa ya beba no na malam o se ha malam 25 hours malam it is a chira ya ne ba mesi ya ne ba chia yam malam te yan ya ne ba chia yam urade ya ne ba chia yam oni ba ya go oni sama na what is the penny what can na butu wo sa ponche ana wujina na chie ana pawom na ade ya no mako uye mie awo na wonya ready sa ade awo beye na wo butu wo sa ponche na obi afọ ne bema na tusim wosinetenten akwa wosi wewa na woye ne ho hwi enye hwe ahoro wonim hwe ahoro mena atwa na de to so na ye tenten no adayi wo baba bekunu wo wo baba bekunu wo mako astaway ya foken na wo butumpa so kura wo butumpa no wubutumpa so na wo de wonan sisi mpa no so okura enye yizi na wo de wonan sisi fom wonan esisi fom ni hange wo soro ada na pofu bo soro na wo ya wushi yenye asa wuturu mu de utusa tuse Marco asam na waboso mese mpaso dia kwa mpaso dia nya asam ketu o ampa anokura nya izi o na wo ikotodwe ni sifom onan sifom na awrade Yesu malam wo ye nipa bonefo malam ye nipa bone malam wo dia bra malam ye hiaw malam ejechebo wo ho anya no kura bra vela ne dia kura da ya na mako ye sevela no said was be mu no epeda ne to kosoro no eno kwa de ye kakra na de Ghana flag eno Ghana flag me patwa sasta baluchi fa Ghana flag ne to so Ghana flag sasta no said yes we see ba oda ya no 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 front and back front elevation front elevation na Marco enya back elevation Marco bro wonyare ya wu de wiase ko se wo yare ya na de mami kan no wo bogunu se yes Ghana flag ni ni Marco se de sia ye no aposo kosoro no anu aposo ba fa Ghana flag pepepe se bia mu no malam tiri mo de a tire nyambo malam oba live eto omudo mu hia ye wa kwa bia ye de malam baba na Marco bi bra asofofo bi dwale ma yale enti ebi chiebi ebi sabi ebi niebi ebi uhuru biase ebi dwale bi amotuom ebi yibi chesu bi enterprise waterfall drilling enterprise woman technological machines yaba yedi tusuo yibi ene umpa pipe ubekwa ko bie na fe pipe ne ma tusuo ni bie ho na waterfall drilling omu tuwia yedi afidie siso ma do politank siso ma na che sabre bia 24/7 o tap no na e flow sa wo mu nimsuo ni tu wo mu tu a wo how bia e ma ho e kwa wo mu che so e wo form ye ntusuo ma ne nya nkyere ye ntusuo ma ne nya ibu ye ntusuo ma ne nya ba ye tusuo no a afebo esuo no na de tia na tia ye wo bawro new site ye ne na ya bi e ba clinic na wa bonsa kromo Ejusu municipal for 0246 245707 0246 245707 waterfall drilling enterprise and supermarket me passion me producer evangelist
yo tie for the ahwefo damase Erade akoma chede no nso eguso a mebusem say the ogugu obi sunsuo no nso so Erade begugu no nso amen bomoden fa serious show bia no na Erade de serious be hyewa no amen ababa wa no kwasem de me ka kire zongo hene say o man ni mra no ho so malamfo bebre kunkrabufo anim aba Akoma kamo sumu nte sao dabi sawo yal wala usiesie wo ho akofre nyame na obi aba obagye duro wa udi buta si ho wa jaw bibia wa ko bi ba kunturu ho bibisa malam se nto wie otimi ye sala wa bebusa assalamu alaikum malam timi ye sala timi nye wa guni hu fi eti abasre zongo yire yabasre sa malam fo ni nyina mo fishi o out so fu wi won kan na awza nkyere no sai so obi biara wo ye sa de no zongo edi gunkremufo anim ase wo wi akwasha mamponten na meka okotogo na mamponten de mamponten de ka na eba enti yabasre awaba wa no wahuna mane yawo woni mu yawo ni mu pa se me ko sa me ho yare na se yare ba na wo malam ho no se na wo malam was ya transfer the amount akwada yi mami vrade yebesre enya sa no nyame komsheni Muhammad enya sa no kire ye enya sa no kire ye mesra mo munya very careful na mu yeria the same thing so for bi so wa mo bi ba huna mane phobia mo bi ba huna mane wo wi wa bona no o kan me yo say wo wi no di hu ahye wo wa ye yo say bibia ye ti akoma fidikasi so ka kire say wo kwa family kabra bibia nya tumi ka fa wo bra bibia nya boni na wo ye wo no e wo fidie bia hwehwan bibia tumi nya bra ni ahwe de awurade be fa akoma afidikasi so ayaba wo yebesre malam baby a wo hye bia no yemfa ne say girl wo twantro okay yes yegini ni wo twantro Akoma me ka wo fom die o no kure no na bia wo no kure ne hia na bia sente o no kure ebi kura so ni kuntu de ma fana kuntu no ogina ho aha ne ya wo so da ye no pagya na wo se da bia wo de wa anye sa e bia no ma ne tena me na so aha ne ya hu edumara be ka wo no kure ne yemfa no kure nto de da ya bi shira tie fo ne ya shofo ya bi shira papa wa fana ne no kure no as a fire no na ma ko bibia anya me ya so wo se enya asem a anka samre me maka me ho na me ni mi kunu enya asem a na wo awurade Yesu achi me se ya video ho a echira me se ya to so Muhammad de bania malam baba ya me se malam baba me se ya kase wo te obi betu for se malam baba na bebi adu na no den what's good afternoon mommy I like your show nyame sha papa so pa ko memu nsem show ni ye pa pato was apufu show was it that you are talking from experience waka no eno ko obi so the message no aba was it one day was this star is called acrobatic. That's right. That's just say acrobatic star. Feel like apufu na and that's in the category of apufu na yes. Filiawusu fashion. Filiawusu fashions and you can for Ediama what me say what the open design dresses e Filiawusu fashions boy ya dear papa e man e mema niema enkoda niema opam se ho a na je se eniema no na ehome me pa cho pese empam ne emfa amrawo outside Ghana ye de beba ebo no eda from e Filiawusu fashions for when e cho express ye wo de beba e bia wi apasa wo je anwumra apasa wo je express ye be ye ne ho na fe ye de ama niti ni joromi e machines ni nya ye wo bi wo e Filiawusu fashions a enei ye de ye ni nyina kama enu nti schools and afa institutions no mo pese mo uniforms no a mo mra Filiawusu fashions ye be pa uniforms no school uniform and as institution ye be pa mo uniform no e de ama mo kama
kama fili wuso say work and pay win ma de pam ankasa me pacho wo ba ye bejo ye no be ye adwuma na fe ye tua wo ka sanso na won so pese wo ba na wo be sua adwuma apprentice no wo ba be sua adwuma so e wo ho a eno so bomode na ba fili wuso fashion na ye nkyero se de ye si pamade na wo wie na wo kwa wo pamade se ho na ehome twetwetwe fili wuso fashions ye wo etimetim chairman etimetim chairman Koko Ano Station Ejmetim Chairman Koko Ano Station wufi wa na ko Eno Food Joint Friday was 0241 998871 0241 998871 and I said 0591 500244 0591 500244 Fili Wuso Fashions and I was say adepam kama fie ne ho bronya ekopam okro no ma no wo bibia enter no e wo Fili Wuso Fashion ye twa ye ho abane ye ba ye be kwa homa ne so ayona pharmacy or the impressor capsules na oil ye no mpene nkasemu adwuma ene wo de abapa papa intima wonsa enkabe na fra ayona pharmacy was 0243 123 224 0243 123 224 and I say 0531 34185 0531 34185 Dank Aba Complex Dank Extra Kaba Mr. Ba Sasabro wa posu kotodwe wo kwon wo trans na wo sorry na wa sensene Mr. Wada wunya Dank Extra Kaba attention stroke wono no be bebo ye wo kuma se peche number 2 ye Ben City Life Hybrid School and Kratabora number 2 ye ne Shell Filling Station no and na edi ehwe ne mo fra ye no 0266 593330 0266 59 3330 ni yanyo so yenua ba ma bena se oti akoma mu nsem papa ene eye ne ba birthday ene ye ba no Lionel wasi your friend Lionel okay and Lionel the birthday when ya 80 years wow and unti ma bena yakoma mu nsem fan kase pa nyame sha fan kase pa awoda papa se awurade ma onyini me ye panimpa onyini ma kwani fani na da so no Lionel and na your birthday wadi fie mo hwe onshira afin so ye mame Akoma golden ladies okay Amsterdam ye mame enya fie aduonum 50 wonderful oh so no nkura fekeke me pacho yes na kaka homa me adefuo no kwa moko ye mame ma Joyce ma Joyce was what golden lady Akoma who the picture oh you golden lady aka yes yeah ma Joyce ejina ne ho nyame enso nyame esra no ewade esra no papa enso unfa onko so enshira yes onum grow fine bi onum grow fine ready na nkasa metim say why fine pa it's 4 days wase Akoma mu nsam wode yakoma chede wase wono de ne de ye fama yakunafo na ye churochure wo mu di no atu ho no aha ye fama wo mu studio obeya na ye ne de ya rap de asese wan wo ye de amawo that's right na Joyce the man awoda emfa nshira kese emre no Yesu di mu emo no na busua nyina ye twa ye ho aba ye ba ye be kwa homa ne so amanfue bra wanim nesa Akuna bravo kafa wadi papa se won pe awurade nyakopo twe ye beba ho ye ba ho Akuna bravo oh baby mama ya chikira so na woni se wo ko na ya sa ya de nya rechekere Akoma woni se wo ko malam wo amene tuturi ya de ama no ekuya wo ko malam wo amene tuturi ya de ama no amina bra wanim wodi atwa konya bra wanim ebe ye ha wodi aba malam ne afesan minne ni dina ma wa ya busangani wasaya juma ni bi wa mampontene wa okay bra wanim kaka na wose ahafie no ayini fadie na wo ko ye papa no na wodi me akwa wadi ya friend Muhammad ye papa no do ko e Muhammad ono so tigana riji wa so ya juma ni bi wa station ababu station wana olodi ka ni bi
Wolodi ka ni bi. Bra wanim na yenti wie. Vo ka ni bi no. No ukwan ne what say me so de ye wia ye wo de ukwan ne what say. Eye kios. Eye kios tabo no ma bo no mu di chance afanwo. Mpuma bia we get na da ho tokoro bia nimu. Obe toilet no wa. Oye busanga ni. What say chacha ye. Oye tietia. Oye tietia wonyini sa. Wonyini sa. Oye tietia. Na wo na wo say akoda pa na ye wo ka se ni fie ni ben fie sen. Wo hwe na wo ben fie sen. Me want to say maybe I feel no what to say 30 muno 30 na wo so won fie sen. Me ni fie. Wo de wo ni mu wo fie. Na wo wanyini che. Ma nyini bebre. Me kiri ba kura wo che no kura. Wo kiri ba che no. En wo de ma me panimu afutu wo. Ti se de wo fa aponche. Ma wo kuku wutru mu ahwe wie mu ne ba ma so ne aso eyetia na ewa ne ewa na wo se wo ne wo da no na eye wo ya ada ne wo ye no ntententen say de wo ti force di shemu ma me no me so me nyambe ma zamu ni eya na eye me ya wudi bia kana wudi bia che me nyambe ma sam ne bia me ya le sanu na nka me pensu ni ye be di me boni sa ntini kura na ma ko di nkomo kire papa no sa no so atwemi akwa ye pese ye na we kura fast na me kwa na nka wodi sa no mo ni ka kire me anka mo ni wo me ho so betwe me ho so me ba uwa ma wongo da na bi wongo woni baby a baby a no obusua for we mama asama de ya movo wasama movo wobusua for we fa agura me mama ntini sa de yetimi kwano wa busua for bia ni udaje no ntini me ama bire me wusa kame be me mama akama samso me mama zumpe de me aba no kura na chire no kura no wo ka ba bi no Amina no zawaba wa ka Amina tie me mensu wodi ma ye Amina bako de bako ene mensu wahuno mensu na wusu na wo kasa ye ntiri ye eya na samone kai mi yaw bi abi pese mi refin yaw ben eza kai Amina tie me yaw ben na esai kai wo yaw ben Amina mami debi esuni yo de chen ko na ye di no enukura okay ifati ti samu tutu Amina tie Thursday na wo ko ye no wo Mohammed na do ko malam ne ho Thursday Mohammed na fa on sa do ko ye okay na ya wo ko ya malam ka sa de chi abra me pa che wo ko ye na o ka se rowo dross ne kutu mu no wanka jese malam na duro de ye royal dress kuntunu ye mu no wanka sa no odikadi ba ko ne mami mi yusu ye enu ne mi yusu ye papa bi kura onu onimu fom nti onu kura na kire mu se no papa no kura ka sa duro na wa ye mami no eye Mbappe hu aduro nti odi acha aye de hu aduro wa se eye Mbappe hu aduro bi Amina wo su ye nti wonka Amina osi amompe enukura no fa pepa na nim osi eye Mbappe hu aduro sa duro no papa no kwa oni me nti osi sa duro no eye djuma papa nti enu no de acha me sa na me so me ya ade se tifiri mane so eye for girls enu ode ma wo kosra ye no enti de wo ye bia na wontumi nka he enti ade no ma wo kutu mu de otuhwe wie mu ti se de wo ka sa de aponche fa aponche no wa fa wo mprado do osan mienu Sunday ni Saturday na abo says no wa ya wala kura be ya sala ya frame so the number ba ya frefo no na police ID Cynthia Gamson who at the police station ho ya se wutie dwumadie live papa nyame ba na UK film production won so wo ye fan na wutie na CID Cynthia Gamson through the police station ya se wo ma biem kra ho ha police ni seka inspector entry na police ni ba Gloria na hawa wo ma biem wo ho a enya asem keto wo the police station nyame ehia mo papa 032
03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243 1144 97 Oba Kanitia no afoforo nya kwamra mu wudi ni ba bia frefre me dendi gana boje yo John yankwe yo me pa bi da wasi bebre ade ba kuna ha me bebre adwuma mo ye no so ma adwuma na ho ti ala kura be ya so obi ba na so mo o pa so di mo ni tutu fo mo adwuma mo ha mo ma mo se tumi na mo kura na mo di ye adwuma no obi tumi ba obi tumi de machine sem ebu bo bi so wo studio ha me pa no me pa cho eno de okay mama fa so hello we didn't be afrefre ya me ni aba ma yankwa Uni aba ofokwate ni masumu asante mampon kufia se no tan coach. Mini aba enede me wa ho papa. Mini aba ni say o man tra we se kra ye obi ewoni mu man tra we se kra nso no. Enti se malam say ye no kra se de mini aba e kuntopu ni bi no twa. Wo mra wonte na di wo bia me na se no kra so me ba kono approach fo. It is here we yo mo gogo so malam ni na ye wo akwaya o be fa so de malam de fa na ma me no. Yo binin ni so di aso ano no ni aba ano de papa nyame ensha papa ofa kwata wodi ni baby afrefre want to me anyina so hello wodi ni baby afrefre hello wodi ni baby afrefre Akoma FM ajo mi free mampo asen na naji na nyi okay nana yanko mi pa jo ina de bana mi semu amada adini mo ti apana no wo che mo dna cha mudi ni baba na kwa di ma mi na passion enye Meda se papa panana enye udini baby afrefre hello udini baby afrefre and afu ni na bra me do drag regal say okay yankwe ma yanko to islamo na mini abai asem no apel ko pa na eduba bi so aja sa ja me se de sẹ́ni dàmúlì sẹ́ dàmúlì sí lọ́wọ́ gúdù fọ́ọ̀mù wọn sẹ́ sápá na bàálà mi yẹn pàdé yẹn ni màálà mi ewu di mi. Eyi ma yàtí yẹn nínú kúrẹ́ màálà mi tiri mọ́ ọ̀dẹ̀ mẹ́ nàmbà òbí bẹ́ẹ̀ tìmí dín ní ìsìn mọ́ mọ́ni ní na pọ́pọ́ mu nyina sí fọ́ọ̀mù náà ní tó ṣe ṣe wí mu. Eyi màálà ẹ wá tún pmp. Yẹ́dá se papaapa odi ní bàbí afẹ́fẹ́ hello odi ní bàbí afẹ́fẹ́ ọ̀ kafra hello. Fada, hello. Hello. Would you be free? Mini aba my uncle. Mini aba me pacho yet you. I am Roman father new. Mini aba Roman father. Roman father kasa yet you. Hello, would you be free? Rabi, Divana. Okay, Rabi uncle. Man, I'm not here. What's the Emma? When you come on so many years, now I'm a million. Everybody knows Yame and Sharp, Papa Rabi. Hello, we didn't be free. Hello, we didn't be free. Minya papa patrol and this is yeah patrol minya papa bi yankwe omeroko amucha ma Agnes the business to the pastor ma bet ni na da mi edimini on the over faculty na wo test ya di so bi o mo tede de boa ai ma go case ya di for no month into month because program no ma so mu twitwi a mu tipa ana say o do mo ma yitumi o mo me handcuff no mo me tu etu ne mento me de babo ni trim nanka mimi na ke bi Nigeria na Robert ye go chere malam because malam so timi no bi ebutu opa pofo ne wiasa de ya pa wiasa ne se oba akura ale na keka no style so onya na de so oba ma force no de ma wo kula otimi subu ni mu so ati ase no mo bi aye pofo style say ana ni mi abra de ka ya wo sembe ene ku aso so wa je style so gu hu asazi so pa o ene de ase du acho Adranche. We didn't be free. Hello, we didn't be free. Hello. We didn't be free. And tell it maybe one of him. Okay, Yankwe.
na ye pese hu malam no o malam anaso o wepu no omo nyamwachana me da se papa chira ye behu wodi ni ba bia frefre. Hello, Maa Akos. Yes. Pachana pombe sai. Nyame adom yankwe. Pacho mi dia ni Joel, ahin ma kokko na mdo waduri. Na mamen kamala me dia ka. Mi nse asami mu wedi achiri. Na mo chene abetina kuma mo sa na wi asi nyina hu. Na te hu ana no kan sa na wum dia mi se ye be jana ma malam ai nkrambo ko no ma ka te be hu da umbe tina mo so me ye ndoyo. Maa Akos nyame kamo na juma pa mo bo. Nyame ensha wo bebre wodi ni ba bia frefre. Prefer Accra. Okay, yankwe. Me patrol, so no kasano o di ka say ko report na police. Ama o mo ko em certificate ya bi dem. Enti ka me say ka mo police for no so no. Me sa ba mo anama o mo so tu afa wo. Ansa. Me da se papa. Wodi ni ba bia frefre. Hello, mi na ba. Me nua ba ma yankwe. Roma for the answer question na la be be na la nse na ho ye pra Mati yanko Manisha onmonya for Joala Kodo the humble ala Kodo Matinya ko tira papa no ni na ba trip from abayo no nyesu na asem no the dana e say fatamina papa so be jimi bia ko from the minister so na wo ya ko aso ade wo be na ma ye ba so wo program bibia ye papa ama ne me da se papa Roman father yenko Daniel Bar Trading Center yen ye de enupa no aba edwaso yenim yeni ane yenim ye be me na me mo ha yenya do ba okay yenko me da wase me chia no watiefo nyina na me ni kan che Daniel Bar Center mun kakra na me che onima pa efriye na so ye wonso eba o man Ghana ho ge kan Daniel Bar Center ho eye ayasabia ankasa na ene me nuaba enam ahokyra ewo wiase ntino ene nipa aseni tenawo ema yare no dokro no ansana wahwe ayasabia chia kwan na enu na ne Daniel Bar Center yetena se hu se ne Ghana for wo se yeboamo na e mamo the right solutions instead e be ya nipa no burden so beti na yare no so no ema too much nso na enu na ene yehwemu yedi yene ankasa inu bra Akoma yedi kampum ne yedi aye true mapa eye bibidru say ne wo ye nipa da sani ament na wonyare ansa no akopesa nubra no bi anase no ni bi ato Daniel Bar products na nubra no adwuma bebre nipadua na kwa no ana ye hwe so ne ye yes adru no eti unuma abampo do ankasa de nipadua no say aduane a wudi na no pa aduane a wudi na wia aduane a wudi na nwumre ensu a wonom ye ni edrupe na wodi nipadua na ebe Daniel abampo dru de nipadua no ebe yi poison ebe nipadua no I look flourish ankasa eno na Daniel Bar Center i product ye dia bedwaso yi na ene me ne obedi nkomo bi afa prostate enlargement okay. Na ye ka prostate ye ade a ewo nipadua pie akwa no ewo nipadua mu na ye ka prostate glands a once a bema o prostate enlargement be yi no na what do at the age of 40 years ye ka prostate ankasa na prostate ye nipadua na kwa bia eno na ebo urinary system no ho epan na eboa ema sabi jonso twa no dry mu se nipa obejonso na ebibekem sa prostate glands no eno na protect sa jonso twa no na dumre bia nipadua no unyini ko wanim no na eno ankasa enyini na enyini sa na sabi echichire sa urinary system no na amana ye ketekete na sabi kono a ekopoa ama wetima junso yi na ene ebedrum rebi na ebenyina ebe kan say prostate enlargement na ebe chechire sa urinary system no ebe de no sebi ensunsanso emre npadua no bebre ensunsanso bebre na de brain npadua no abra wo ye bema wadu at the age of 40 years impo ene mema bebre oba ene omo ankasa no omo ntimi enwo isan say won ankasa prostate enlargement afa ne urinary system nti ma penetration ba ba kakra bi nti ye be ma oba no sabi ama ne ovaries na etimi aboost na awo ba no etimi enwo ba bi mesre ene ye ne tiefo say wo ye be ma mentna wo ema prostate no enyini na eme ha nipadua no sabi enyina na chese enu ankasa no de ensusaso bebre nipadua no untimi njunso ye ojonso kakra bi a na ebiakem kakra bi
na sebi enche na Johnson san de o dan so a Johnson no account tentem na obi krampo de na etimi kana na chese ne Johnson no adana yase bebrebe enti ba na chese ba frequently eno eba sa na wo ye be ma etimi kon free yase eno na ma kwan me de rubber koto be mem na aban susan so bebrebe aban pedua so frame was 0244 36 46 51 na me say ne tifo 0244 36 46 51 oye oba oye bema oti atlas for asasi su nkwa dia mesre o say Danny Proster o aye dia bayi one wa o hwe TV no o hwe so aye number no ewo so ye nuo no so na dia bayi abambo do no so no ewo so ko Facebook wona o ti radio no onso na kone ko hwe bi me pacho kope Proster o and a Danny natural capsules o ye bema men twen nu at the age of 40 and my prostate enlargement no e medi ansa na kope bia no bo modern na kope Danny Proster o Danny natural capsules me pacho ye bema na sabi urethral system no ehho aka me nua bede wetima penetrate ye o krampo untimi nkwasi nanim ye ene mebusa question bi na ya asresem ye ene dodo na oba memfa me number no tudwa ye na me time nti no na wankasa no next week answer me answer frame na answer me 0244 36 46 51 0244 36 46 51 empo ene na wonim yare ne do ato form wachina wonya ho aduru me pacho so ano fan bra Danny Herbal Clinic ye wo mrom Ashtown ye ni Danny Farmer na ye opposite e wo Kumasi ya Danny Farmer no ye ni omno ye opposite Danny Herbal de mati din atedin abibidro fie ankasa ene wonom ti bomodin na bra oba ye mfa brofu dro bi ama ye de abibidro ankasa no ene be so yare na no ama eti se opa wo se prostate na nyini na wonim anyini na nei o pese o sane ye pa dia bomoni na for wani chire mu Danny Herbal Clinic na yesrew question ni ye me ba cho unsele yese nyankopon wo tumi pa sen bonsam na na ekwa akoyese bonsam no tumi no krampo no nipa da sene ma no kwan se emuru nyame tumi so ni tie ni tie mu ni anase ni chire mu ni nipa da sene be ma pa wono aka ne 2 cities what tia sorry them na wo de koto correction na wadi oba besi achi efie bebre ni oba na onye oba no na wati asori dan beto correction na oba no friend say hani menam kwaso e ba ofie na mesro bomodin to condom sabi we be beto correction na say o discount pa so bottom dia kwato condom no we aya se bisapa oba no so wo mini no acheye pa me pacho we asem na chese wan kasa na hodum no obeyi nyankopon no obepa na say obeko oba no we asem bisa edema o mentina wo na wanya oba no so de wo so nya Danny natural capsules kope Danny natural capsules now face ya wetima face ni 0244 36 46 51 me pacho Santase for ko Adom Chemical Drugstore Adom Chemical Drugstore it was station up here Danny Herbal product no ni nyina bi wo honom me say e ya pambo drum men twen enyare ansa sana okotobi e Danny Ma Herbal mixture Danny Tone Herbal mixture ana DH ointment ana Danny Proster o ana Danny natural capsules ni nyina me so kabom na ye obade a yi Danny natural capsules ni Proster o no film jaka nyina ye odia ko ne kopebi numbi awia numbi anopa numbi anwumre yena mase ma moniti mesremo number no go so free 0244 36 46 51 me brain ti ma me fa sima mienu pe na me fa ncheche Danny Herbal mixture no asi pa na mpo ye ni kan ko Danny Ma Herbal mixture no Danny Ma Herbal mixture boa obi a chi di na dokro ni pa na numa to wontimi ni di nsabi onante kakra bi anu ayebre me pa chonye pressure o moja ne so atie bomodin ne fa Danny to no fa kan Danny natural capsules na ne Danny Ma Herbal mixture no numpom me pa cho nom ne sabi opebia wo be fa Danny to no Danny to fa Danny Ma no num nyina bom
na mpo so ye be ma na onya dani natural capsules na me so ye be ma aduro nti no e be ya fa dani to no fanom okay wo anya dani to na onya kube nso afanom num na no pa na num na dani natural capsules no na wo ye be ma na sabi untimi wura mpacho be from wura o ye oba so a mesro akokọ no oti uje na wo de ye kese ma wankasa bomotin ne kotobi ma kunu o se mi wura che na wankasa ne do nwura onso what my 18 de sini paso 0244 36 46 51 0244 36 46 51 me yes me sorry o yare a ne motin ma wonko ade a bomodin na fo wani kire mo dane herbal clinic ashtown room ane ewo yare pie help ya de titu bia amo ayemre na usabi untimi ene ho no fabra dane herbal clinic ne mo ashtown room yene dane farmer no ene e opposite o de ba bia free baby bomodin na free number no yenu pa no so de drugstore bia bi o pharmaceutical company herbal shop over the counter ba bi pia da biko bia no dane herbal center no bi no yeda wase yema monte that's an papa a job opportunity me pacho adwuma ko bi so mo pe video will be obetimi edit video editing squeeze bad for TV flyers promo videos no one yema enu ntimi pacho so wo